nso ya lokopono ensempii panyi kodwo boache akunya ne ba bia de wo sai esa na tie ebi bai ebi bekwa agya bia hemfukiriye entiriye nche ye hoden na eniema pa ewo ye gya nom ho no mo firi mu sa no a na yesua na yenso ye de ayenkai dum de amom me de mese de manyina ama se de misi di men komon sa na mese tie adwene mu da ho panyi kodwo boache no kogo so a obi ene no agye ne ho din wo ho pa obe yase na ho ya kono se asa obi di kora kire se panyi kodwo boache wa ba yi na se ejapa radem fa kransi dabi ibedi ahyiamu na eniema akotote edi ama yenyina na bibia wo na nane da wudi adwumadie ya aha eye Sompa Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa adwumadie we ya ne se azisi ma po mente me ho ase watimi wakame waso mpe me biem wajame ajapade ye nche koko no me chefa eno ne ye ne ha ye court kasie mu a obeto se ya boye duku ni esiwo sa ba bia asem ni hye be ye pie ya pene pumasibire na asumdie abama ne Friday nipa wure be fu papa wa wan hye fridge mi starte fa ketua bi si wunche na sipu bi sa ko na story ya dapro so no areho be ba ne etunya ni di ya ba cho ye start ya ye do hu ya na wudi di free ho because ne if you have areho pa na asem no anu wo hye na asem ni munzu aduru ne enso ye be kan fia na sase ye kan no court kasie me ya na ebedima bu ama asumdi aba nyesa Wofa Ghana afana ba bia watu pete true be mistake ntimi mu asem no me trust say ya enya me nko a ne ma me mu ye duro ye me producer wo bu ansem na no sa no a na ene ma ekotote nko a edini ya nkwanta bisa Isaac osi ye nyina nkwanta so ntwa wo mani na enso no eto de mu odi na wa na abegina o na wo wevu nsa kwa ata me na mgina ho no sa na tie ya bebuo kasa kiro de kwa di mansa no wate ase kwanta bisa na bu ya chi dom ye nya bi de brem na ne odi aba no awrewo yere beto to abrofo bi so de ho si nyamre ka kire ofoforo se ofane no wofa ase atena ase na omunyina me TV no ho ene ensem ewo fia oko MC a ho a ubenya safo kantanka ebema no safo mikrom no video ye go so ayom sofo no safo bo adwuma ene one na makire se ka wa pa no aha ne me kotote pa sanso na Kevin wo ya ata Kevin no ono so bo adwuma na Kingsley so ababe so asena me name no ono so bo adwuma ko no what wodindi as wonya hwe baro bo adwuma pa san ye ko ye TV side ho nso so a na me ko so akai wo se ya branti wo wase if you nyina wonne wa David no wo wa papa wo wa na abudiabi so bradwuma ne papa omo wa no abudiabi ene David ene wa yes but ni ochinchim fidie no funuma no sa brantie no dabi ni amabu ne be no tietia ba ko no okwo beja sisi mbrimu ana ne woni di utiana amunyina amura fini din sei sam no hyenche no abema mutu no so around my way ma wa jesu ami abonebo tokuro bi obegure mu no oyembe hyew ekoba no da bi abon African wear top no atos no ahye ni shesi bi no den slippers ato form ene ye wo ba people teacher ko transfer kura mfa na ho ekoba no obo adwuma pa ye firi woni ye ba fidua yi mu a ye court kasie mu a wa wo behunu se ademuna tenase omuno asamo a watenase omuno asamo a watenase ene wa boni yellow design bi de ne kiki ne shades no asa siso ene na gold no a ene otum se anu wa hyiye papa na ohene yede nsu dwalai ohene se ne de o ma ye casual ama ye casual dress ni bia onjo we ba fidie nso amu hu na manema agototo de ama ofoso be ma ba bia wo bia mechiawo bia wo bia mechiawo na waka achom se ya mo nto nyame ne medidi tia mo muntu nyame baby awo bi ofosu be ma mo muntu nyame ne medidi efiri hape medidi ntimi ento nyame na machia me dofo ela baby obi a radi nyakopon hia no
na onya ne kese na ne maame ene granny awurade onhyira mo na onya mo kese na fe sister Silas Sheila no Sheila rather wo yitiri kama ne we kama e was so am down here ya awurade nyankopon nhyira no da bia da na fidie da ha na ne ma nkotote mfama kwaku bibia boko de kwaku bibia boko kwaku ene fie bibia betimasi kwaku manfa ahotakase enkoma ajakurum mame nana abrachi wa eposo mahene ma okay me nanan ana me no mienya nanan wadi 106 wow na celebration na no ten no ten na eposo mahene so ni dipa na nabo makwabi okay na ne mame ene de ni siade so wow na metuma kasa santima mu hade ana Ghana hakra no ye ka hema o matena fidie so achepa atena konya so achepa de a medika kasa na abranchi wa se wani fese obeto so mienu okay na mami na bakwase mo no meso na metena nchen meso abra kwadu me kai se no ne twa ne densin kan okay na ho fese people so wan yin ma na ho fese enei on be celebrate no okay na obe butu ye kan say na me papa nso na ye people so man hene ichi do me na ya wusu ono so Germany wow na we betwena ba na me say sa apuntu we no papa jo ba bomoden amento man na me fredi wachi bomoden afantuma ne breme na me mfentu tunyi wachi na danke ene be poso atiankonwa nyina ye momu nyina afisiapa gonye ize kandifo bi di wanim se ne senyame hira ne se ya na tesa no oden ye kan se no na ye nchia ke adunsu be ma ke adu be ma se oden no ma bebre gwakam gas papa idu fiada se ya sebe mpe na ye bo mu chidom mu tubu chidom tikwaku enne no e ya hote kwaja krom de metra ho che eti yamanana fishiapa sana ebeka no na fishiapa na abrachi wa yankopon ensan tunin kwan mu bi nsan ka enka ho na bo amakwa bi so tia no na promotion so me chia wo that's kwa chia mu nyina de na ma chia me kurum mahene na akwasi bosompra oya go so mahene tumfu betwane no yes yewura odwa bia na hu sensenfu betuma kan yewura no a go so mahene o kwa de sensenfu kura short o de ko se amane a eda o sensenfu short do go so de ye sensenfu untimi free bari am fan sensenfu ma yewura topu no bia no a ye ne ye seven sensenfu na panyiri bia so manya aduane ma no na se wajudi yes di go judi na akwasi bo yewura wonsini for so unse yenhye ne kwa obi mfa nsama dwom kwa teneche se ne hote yasa agoro dinana akwasi bo so mpra obade nyankopon nhyira na onye okese eja se so wojo so babua minka bio papa me bia obi am chawo ne de bia se ko na de go bia bita beto so wa hini bagro ya fa na ase fiada na week ya fa ne me ja say so you na yan carry so na no ya me hu ne picture wona wo ka wo awrade ya go bo jami me ko dia che mo mende o ba ya wa ma be fi ba ma na no ya o cha ba 10 o mi bu o se de na mi achira wa ye nipa na akwatuna aja nkwaso asem na ni wa brede me ba ma na no ya ejaze oyine bajo bibia bogode ofarade adonti yeda so etiase techema da bodwe moje dia frusane nti emfase dama okropon no na yenchia yetiefo ne adofo nyina bribia no yetena sese ya omoje brani adaje etwen ye ma ye nyina obi sini TV ho obi tini radio ho se otwen ya ma Asem Mpe Nipa ba na yetimi ede ne ma behihye so nti no ofa kaja kom na yenhwe de yakopon benam so na ene etiefo ne ahwefo nyina nso enya de afi ho ne etimi de abo yebra medase o kaja agumu dia wontimi nkaja agumu abra wonu mizo endi afre no mizo
mizo ne 5G mesha juma wa santimem juma my ganem nanu ya says much you go pie go fodia said you musi ji won ani no mizo no brade ne ntiase so ene ye be won panyin we na nkoko mu aye mra ne ye to mizo ama no drink we juma papa na onye wakoko bia meko wo ho kakra na no so de na sichire flavor ne namase kakra a sa sichire ni mango line ne sa no abrade nyankopon ubo won so awe nam na ko ba ne se wani kum kakra so abre as mu ya ye ha na de ni nua 5G ne sa so de a ubo so juma se campaign you want to say yes what to drink papa na wo no on number no de ye papa 0246 270221 0246 270221 0246 270221 21st clinic here chiro clinic and here chiro clinic asiatica suro no 21st clinic ba ya na yade asiatica na to nanum tuo se mo pe ba bia mo de me kwa me ho kire me ba ya 21st clinic wase me tisa ya sabe ni dimpa na me ho po enti enam se enti no ye ma me no anya asiatica ye nua me ma no kokorafo ne mnanti a asiatica tete o mu nyina no hospital ya o mo pe ya 21st clinic afa na wo ti ni din so so a me pato asiatica na ya de wa boss tumirikai ne fa ko 21st clinic na niema enkotote mfama 21st clinic o ma jigumasi afana nyina aboso oboase o mo ho akra o mo osunya o mo ho nkranza o mo otajiman o mo ho ni o mo sa ya efe ne so mo ni wo mpeso ya so ana o medru kuro mu ho a ni o mo ye ne sa wo de efre won kire o mo sa maame de ne de na kadem bibi kakra wo mensem bese maame ho to no mo muku appointment maame na mo am mfa dru mra me treat maame ofie na dokotafo ne dos no mo bo adwuma o mbe ye ne sa dia mo number no so ede ene da fidie ne so no 0249 311 311 0249 311 311 0249 311 311 0249 311 311 3 echo capsules Asem nkanchira wo se koko na agi usisi aboso koko na ama o mema sem ayemre koko na ama niema akwa achide ama wa koko na ama obechichi wa bebia koko na ama oja wona ya ne moja de achira 3A for asem nkanchira so mo capsules no wasise wunya bibini ni se kodon di on hyehyɛ so 1 week ba asisie nu be ye free mana motodo so no 1 no asom sisi na koko no a enyi yi amama bia mfiri sisie ni mu na ye free ama ye matimuntimi nya na yi a co capsules na ebesano ama flames bia pia bonten afebons wa kamema ho ampa onzo kama ho 3A4 ne disa aduma 3A sim nkanjo so number no 0546 107 107 0546 107 107 21st clinic biem om say gina ma na mu peme biem we ya say ya sensa abode no o say biem ya say gina ha biem ye gina ha anya bone ye nkura ne bone 21st clinic sim nkanjo mo say minu anoma mo Europe ya manone matuadi Germany matuadi eye Italy matuadi France matuadi baby biara wa abrojire matuadi Europe nko ada Shingen lie hon kwa dia o ma be piemu wo ho na dwuma o mu di ni so o de o ma dokotafo akuku da mako enum aba be pie Europe ho no so obi asiate ka ajo maame aboso u betwa print ticket ye ka buburuja o mu mpe ne sa the 21st clinic ayal sabia no panyina oda no ye otitrani no otutu na modi na doctor fo atwa mu ticket abegu ama no ne ho a o kire se fanambe ya mbabu bene buku appointment se me maame siate ka na de na kadem amana yese stroke niema tete niema nkoyie waka akonyam na no den nko ano wo ye epese yade ne ko obeba ba bedu no abehwe wo ya appointment ne nko mbeba efie ho a no ma behwe na niema akotote e de amount ye to we wo mbeche kakra wo edi ya wo de ententem na mba ya che za me de kure bia no mo bre ya aso edi ententem no mo nhwe ma fa ahodi emra ba jo number no 0244 915-116 0244-915-116 Express Group say for account to say better no more na onsutimi tu kwan kwa ama no ne ba bibia wo pese wokọ osese ya ama no ne na wokọ ba bi to say Canada omo wo ho UK Austria omo wo ho New Jersey New York omo wo ho Germany die omo tenete America ho na wo pe UK ho na wo pe efa hia Canada ho no a omo ti tutumi Canada bre na eniema enkotote emfa emma on number na egu afidie nso radio for monye number no ye 0508 111
343 0508 111 343 oya ne say babu ama niam akotote e de ama ye ka wu bie mu say o perfectizer papa de agu adoton de so ana umfudie so ama na so doso aso akono aso ahoadini mu a eye OCP fertilizer where OCP Ghana Limited omuna di OCP fertilizer no aba no mu OCP 15 and no OCP 10 na dwumadi ni say wodi bi pete obayire ene onema bi tete say aburo nom so no na de bi so pete omako unya adoa untos ene ne yakeka ho omso om number no edeye 0555 909 437 0555 909 437 ofa from one ombeje so na niema akotote de ama medi wu ko wie kura na me ko so aka wo say Christ Inspire Ministry di for be your friend maami Abigail Asanto a maami we wo sokoban ambayo estate wo maame ne badwuma papa osi awie ye brade bia etenti wa brabomu ne wo ma wo ntwetwede wa asetina mu no menka ntwo se tumidika fa wo hawo ne bedan na wie brade bi na ni na so otene ne nsa nkofo hawo enyina etutu eduhwe maame ne wo TV ni so amma na basa ne so saa no afidi ebeye ye nyame ne nsa wa masoi saa nwom ne nko na esu akachewo na dance so base maame se menka ntwo se cancer wo beje oba mpai ba ekwan da ho ne besom Sunday so ekwan da ho ene number no edeye 0243 263 899 0243 263 899 0243 263 899 oprama amia obeje wo so na niema akotote de ama golden dior we na matu susu free Monday ni sa timani boss na so manyini free no amayemi busue me katre mano golden dior se men kan tro se say what is your friend golden na dior dia e se wa hunu ni e koso e wo na kache golden se be mo nkaye se o paniema ye de siesie ye ho ma hunu se wo kama ho enkankan ma sinimu wa obetim de afefa odi awurawura de ahyehye ama na tisi fam obonsu obia himfipa mu ahimfie bi wo dan ne ho akono na wura ahimfie no so emu ohwam sa ahimfie ne bi ne yewura opinzo otumfo se etu ahimfie hu se okwa niema hu no nya agudi nko a edu oba wo pese ahimfie sese bia bi tete sa memfa ni agoro kora nyesa wo ahimfie be se kura se dan bi ahimfie bi a emwa na obasa na wura hope oni anije esa onye proud se na ahimfie nie etime patro golden dior se memo amane yese tutumirika phone number no na eba no wasirimu asiesie dia eyo makache osan omo ho a eyi mistake kese we nya ne ade go siesie ho na aye jagadon afedi obonza esa emwa debi enye no bia we di eyi twan o twan na nam di akire enti patro kokoto anu bi namwa number no 0544 198 043 0544 043 golden dior for no mo pejuma papa kwa fudu zam ne de mj adane e fena adane eni asa bro yeah yo kwaku anafutu sem no ya be shati for say ene de kan obi anya sutie na ontie ye mamen sha Amani fast food. Okay. Georgia Amani fast food. Okay. Oh, so I'm here ya o come mekom. No o finish kwa. On sabin kumoso. Abranti aduane ye kama tu ye ba ya. Ni bru we ase ya na chese wo kwagibia. Na onya okuku be boswa na chese kroma wa defense ba bia. Amani be bia wo bia no. Mechia wo. Kozo sha ne na ma kono ye. Amani fast food. Kwa kwenya mafutu sam. Medeba obi anyi na sum no ntie ni yepa potoka se beka se dweno ho ana hwe ho su yi sa ne beka no dweno ho ana hwe ho su e ma no kambo musa kwa go bebu sa se di nti na meka sa
And then Nipa da sani bi a otwe mi bia na me twisafo ene fie omode fa bitu kuto na fa bitu botom ne fa kutwa rekadi na nya dada setran enko yie ma du me bia me se dwene ho hwe wo setran mu yie wana mu tu be bia wo ko ehia papa onim se kwakwo bitimi solibum one ne maame ne papa ne tie be bia wo ko onim de de nanim wan kra wo ko hwe wo setran mu yie ba bia wo ko di agro no hwe ho yie ansa na watu anamon ensoro kwa wo ene tiefo ntie sasa futu sem ye na fie yesraw ya nyankopon hwe so ahwa ya na fitedua da beto sa amre efie da ye ekoi ya futu sem edu fie da ya na hu hiam yie because the last hour ene ya saka ya sem bi se fie da bibia timisi bibia ya ka se timisi no wa bra bom so ka ho mana wotwe da ye be simi nyankopon hwe wo so na yenko ne nyina emeto aso okay ewiase aye de wiase aye fe ahuhudi aba wiase enti ba bia ko bia adwene wona re wana moto yie wago bonto mfa no monka sisi aye ya simi ene na meka sembi se wankasa utifie ugitum se Ghana wo ka ho ibusa wo ka ho ye ne la ya assassin ai ibusa se sa ye ne la ya assassin no ene ba ku ya fertilizer omode ayi omode to nyumi ya friends say o mon ka me nyumi ni bi the voice we na yi o mai sebe ai ya nara ya den ai o mai ya wo mai okay pepa cho mai wo hwa ya wo mai ni busa sa asem wo yo minim de ntia meka sa ya wo mai wo ka ho dono ho kwa na me number bi enkrofo bi di pa okay ya demolish bi a si ho no ano wodin ana mi busa se sa baby ya yetu sa enkrofo ya pe baby am o mata kwasi broni nya sa mfom so ne dawo dabi ansa na ye dwiro bi wo baby no ewom se ye pese kuma se ye fe na mmom no yetu obi no ne ye wo baby yetu di wako sa go from biya isiwo ya anwe ne sin yenti anne min hu se ana FM station bia ni wo Ghana mama especially Kumasi ya onka ho asem ni nyina gina se baby yetu ya maame ni bia kono enka ho so betima boa to mane ya wo manu mba se oka ho hwewana motu yi me basuku awoko uduru ani ya national anthem wa wode oba na ko na se munyina mutwa prison na mugina ho unim na tu na watomra ana watu school ni mra na ya na anika ensem na wo sa na o mani munyina na ka efe ka hoto na o mani ya wo ma wo ka ho bi enu ti na meka che nipa da sani bia se obonto mfa na wo mo ka wo asabe mpradua sa wo fie ni bi no hwe de we ya obesia tu anam afa kwa kunya nyame a kam no mie no nke ntiasi wo ya ni da so nyina no sese Ghana ha no de mpesa meka cho no nyame a kam no mie no ntia nke nka ho na nyame nti drume bi a bo kwantin koro wachi se ya wo sika bi a ebekuta wo na expenses bi a waye wo busa se na we bi beka ho enti me na me yes ade we nyame because Ghana sika no ne Ghana hoto no wonka ho abrantia wo no maame ne wabusuafo te wo tu kwan yo me se wo kra wo maame ni bebia wo kɔ wo papa ni bebia wo kɔ wo maame nua bia na se wo ofa bia na wo nua bi ni bebia wo kɔ awu se na no yakopa wa wi ame yabo waku kagu dume bia sanka ye tu kwan bi na ya na motu a ye tuo no ye ma ye maame ana ye cry se ye ko ha kan tutuye bi anto yen nipa bi ewu a ye ntiase na nsu ye musa se wo a wote nkwam yi ene ye ka cho se wono motu a wutu no obotu obetimi de ho abonka kra na wo na chance na wakofa no eye u chance ye se wudidim opani mami sister ene obetie esa baba wewe je wajinani emema bi na fa ne traka mu ena omode ne fa ha na tamo mu bedi ye ene sa de che ye twa ne ti da ha
o be man wo free ha wo ko wan krame de mete ya ne se yesi yabo obi akunu ya pa ne kromfo ye se ye kra ma me ana ye kra nwia bi a ke bi otu yefo wana montu a wutu no weekend yi anada ne da nyina no mesrew jono e wana motu ye kwa ku denti na me kasa ene de me pese me kanya sha fefe de aba o ye beto aba ye beto aba o tina mi busa o se wujitum se o mani ye man no ye na na assassin me pa cha wujitum se wo ka ho so won ka ho de a ene ekusan obanji o emu wani nkobre obi po na o toto se wo ye sa nwanwa ohwe nsure no dani tupi ani asa agro kwa ku ye ka ke ti mi bo abaso ti se de na me bo me ma me abranche wa na na ma me bo na abaso ni ehwe ni age 106 enye yize emu abenedie emu mansotwen emu noma bi e woso kwa ku nye yize me busa se na wo sa ni pe na wo check wo ra enema bi a wo ye adebo bi a wo mu won kasa wo de tumi ahya wonsam eye de wo ye wo benya sa age ni bi wa me busa wo gwane ye de emra hye se de pe ne ye me bia wo sa akora ne nko no wo so na me firi ben ene hwe de totototo yen na ke be den na sebin praduasa na anu ye nua be me ya se me tu ni ye ne ye kokoto a ye de wo kan o gira ho ye no wono so kwa the same thing eno na me tu fu se hwe wono mo to hwebe ye bo ko ni ye ade na wo kofa na wonam no chance na ye mu aso no hwe abrabo ye abrabo na ye bo no wo fa ne se tra ewiase Sompa no hwe ya wonkom ko enim ni pedi o twa ticket ko stadium wanya ba bia ntra enso stadium Sompa o twa ticket o okuta ticket wanya ba bia ntra wapie sa na ewiase te ewiase no so but wo hwe ya wonkom de na meka che nipa da sani bia wo te ase ana wo tie Sompa Asem Mpe Nipa futuo ene fie de mpese me kama wo te ase ne se abrabo na ye bo no wana motuo bia wutuo bia no hwe ni yie be bia wo ko dwemienu enwene baako abrabo no se wo ye wo adwe se obadwene baako obefeli dwemienu Wofa Lumba so ba bi memra madwe kire me se be bia wo ye wo kai me show ka kire me se me nko madwe hu mienu na de na yese me ye mpe bibi nka che kwaku bia mantimi o ye nchew obi to ho eno anse ye fra ne se ne girlfriend fra no flinkran bra kumase abrante o wu ye yenim de kundo because kasa ne dawson we se obebo show ye bi se okwa ha e bi se wan yenim obi aka de ne de emmom sanka o cry efie no kan bibia nka ne yenim de koyeye obeyeye enne yenim na atu ne ye ka ho asemi ya ne ache ye kokot ye mangeri na ye penokre ye pepepepe ye Ghana sam minu bi ne te Ghana e bi asipen ye hu di akosi sandi pa na e bi to no o wonim die e wo tumi wo post chem de wo a wo de atowi ana akosi sen ni advice o se nipa da sani bi ate Ghana ha me se kusan obanche no ne ja obi puna na sase na sabem praduasa bumpanifo emfa wo pe enye de sese wo ye gire no ma mienu e wa brabom na kwagu wo ye saa wo banyini ache ye se wuwa ba na so kwaku yi edurme bi ewu bi aye wuo no eye ye nia yamfom so ene ye de afiri wiase enso se ne tie bia no obi tia ene ye kase wiase ewu adoso na so obi beche ti hwe ho so ye na nantanante ade a wo kofa no eye so nam ebeboa wo dwemienu emoa wo a twontam ne trase ne sabi nyankopon na ne da no ye nan obi a emfa ho ntuni pa so sa nyenko anim kwaku mi da se correct ewrade nyankopon hia mfa ho ntuni pa so na ukọ baabi a yakra ene futise wode niam miensa ahya asem baakom oso ukọ baabi a yakra ukọ baabi a ma usu nkasa nchose baabi a wokro no ebeboa ana emmoa entiwe ya abrabomu enkomo ye ye huadu ene fiade eti wo fia na wo fam aba ye wia na onso ato de e de aba emebra kwaku wo US otie dwumedi sa na kodwo baafo enso fidie eda ni sister kwanso wo US wa omunyine etie dwumedi awade nshiro mo na onye omu kase ene fie e wo futusem papa ono yire na te wo de onso wo futusem enche ebeba onye
Ofa me da say ma menchia agudie polina baby o bi awrade nka no ho ne ma me ho dodo ne kakranti se okwa akohwe no wa ya asabe nti esre Nyankopon so mfa ne nsanka wo leti nyame yashira no se me hu ni nyame so wo yeleti aba mam ne na ko bia nyame ya adom na se be simedu asante motim bedru ha de ne obeba wantimi amedru before simedu asante ya baby okwa ne kwan wa me hwa na wantimi amanti awrade nsa oledi ya de mfa maye ofa the maker enso eni se enwumre eya humble yourself bro hu ase na enkwanso we no eye ba ko penti no emfa engro atople ewo kwan bia so ofa me no mie no ti ase no mun owo we no enhyeda na ka se bia enwumre me before hine rim before fa kwaku ana se before mun asamo ade akọ obi nim da ne bre ebeso enti sa wo ho a na wa bre wo ho ase afei se wote wona se wototo ne emayi a ebetimi aboa wankasa wabrabo se wode wabrabo egro atopre ana se wode di agro okwan bi so a meka kiro abrabo no eyewo ene wonko a ewom ohine ire mi wokunu na na yebo asia ma me wo ayonkofo metimi abo ebendin owo medie me wo colleagues am no mo ye adwuma mo asamo ha se ko kinsiri wo ha se no ye wo fa ofori so mu nyina ne kwanta bisa wo ha se no me wo adwuma me ye mu adwuma na se adwuma ko bia me ye mu adwuma me wo asafo ya me so mu Victory Charismatic Chapel International ye no wo patase muso ko da kambulo funu wo please depo na chi ho a na kwaku se mato me benkum so sesi ana se me fra me ntoma ne tintin mu a mebusua bretu abusua ya medem ewo esre so no ne obetimi aya ama me ane se obetwa adwo na wasume na wadi arewo de mi akasa me kunu betimi aya ne se obesu ne yire dofo na mayonkofo nso no etimi a post me pictures ahodo na wakansem da metiase no ebi abrabo pa bia na ne pa bia Asem Mpe bia me ka kire omo pen no wo de aye nka ye a post ne e wo social media eni ade na eba san so a na wonim me Facebook wo ho de inbox no messages ne be ye message chum eni o hene de me fadue eni rest in peace ena den ne ya kire go wa e be ye ma na so no ebretie wa bi na sa nipa kro na wonu mu di wo arewo wonu mu twa wo adwadwo no afa na arewo na firi wo mu eni gye ena bepsa babie visa refro wo no Nyankopon eboka nipa ho enya wonko awunti na wo ba befa homa se wonko se bia wa firi mu nti wo ba befa homa de asen wo kwa na se wo kofa sika mu ade atwa wonti eti ebasa ebre koda ne yese time heals wound ebasa won kro na wonya ye wo abla wo tofo mo no se kro ni bewu na watimi atoa wo abra boso ena we won ko ani akoja wo me no beko yenya de o sha mena ni mu wi a wo de amanetie na ye wo ye de woto ma be ka gu so ni kwa empo bi se wo ye awrade obi so mo awrade so mi mu so wa ma mi wu Ofa afa na me no beko ni nyina afa de na obi nso mi mu obi enso de mu no won foro mra enti se wo wi ase a mesro hwa wo ye fa mame na humble yourself bro ho ase emani pa bi na masem bi a obeka so wudwe ne wakankan de wani atranto so enfa de bi nyaw emontwe wonkwa enkonse do obretie bi. Always be happy. If you say a bro when no it's your life is short. Ne motivate you ho. Wan kasa to de bia show hu kunai. Ne cancer papa faba ho. Ne bom paye. Na fa ho to awrade so. Eni maybe wa hwa ye mane hye mu na edi yakoma mu dem na ekum ye sunsum afa be wie kire no na ma yankasa ne yamoa ye twintwam wo ye widie mu korampo eti abasa rewo we ne kum sunsum obehu ane se twentwentwentwentwentwe onyale odako ye se na akoma yale aba na ye se akoma yale no de konse do. Always free your heart.
and Freddy Pound was a moon show with him. Yasim Bumfu, but Mamma Wia and Kotoma Bufo so. Some more Wia Kotua before so, and yes, the partner no one yas some no qua. And there be a way yaman answer them in Ayaka, Menkasan one answer be say you, one Casan wo how would ya Kumaya dear Emma. If you said Freddy Pacrona wouldn't yano, of a make a say crap on a corner catching us one day, young Gromo. Now what you want? Now who Pinica or catching us now? Who road to set it boa, AC table, so tennis table, so. That is a who wrote him in Nana Crocracho. Now, what Jenna Hon, now Jenna Hon, in so me a fair nacho. Not just a who blow one Cassan one shall mojabit me and Nimia Mojaria because when you enough sleep. Because I will be at the hour, dear, you won't see. And now, Brandy Biba said, Wofa, what's one near Baba where be a tramp, Robert Tom and then Quantabisa. Ada 3,000 Ghana cedis and what the boy on the container or a hairdresser. And there be a chop money 10 cedis, 20 cedis, no. Now bear a finny echle. About one cast our my warrior and son on in the DM Pemunshemu in Tiano Klaba could be not that could be a sea. One me a free one when Timina and be but or J Pennes on the better. Ya wabu one wham awali na so then that was a hospital sending me scanner me fanko hospital was sending his scanner we 200 cedis a free one or fra baba one febim na niti esi baba one nyin yawo na just o call hospital hono and o ko hu say where there were fair fro but once me fa nyin say them no because only na anaso man ho kwan ne na and o call yes say abusuefo we say afiri so kwa e di nti na wasa wo ha wo say me dre no wasa me ntimi fa nche e ya na mama makoma ya me ya makọ doctor sa makọ hospital sa e na wo tu sika good enough sa sabi esanfu we say so na e na ye dey em zanem na wa fa ni what am I say etini me bi wo ho a Jemu free your heart. Eba se makwema nyankopon enepe bia ewo obono etimi pie anytime bia wodi asebe show man na so obi ho asebe show mu ache no afa wo nhira ene onepa bi wo ho a esense wakoma mu na entienti no entime nwo na se entimi mpie ma enti so person ne pe wo mu no ejemi meti na etimi pie eba mama nsa nyina ho ni aka so ohene yire sa na obetimi aye we sa na obetimi adia mesro jai nipa ho asem a edi show mu no fa bone che now the bonecha now for Shenche ye Yesu Christo crap on the boneche come shedi Mohammed sallallahu alaihi wasallam jidis oba ye no wa fa do krasa eye dan ya nipa be fom no nipa be na yakayaka de enu nti no wa wo di na chi no how much more you enti de besie bia no de America ne say ye mo ye homoden si e betimi agyan mu every say life o we no 8 ya so de nipa ho ahyem e show mu cha wan hwa na ekon ati obekọ da nanom e che won se de basa so na wo bre na bia na nso ye e bia na won sa kire wie nipa baako ana ne ma baako mienu bi wo ho wasa wo sesafre ho wo sesafre but wo kọ ne sen obofo dem ne sen e na obekọ akobo atebo di ache ne nteno ye hwe ya bra boso ye hwe ya kasa ye pedua ene ya kasa ye hu ye betimi aboa ye ami atena wiase ache ni agye ni sade ye sere fata e wo ne kwan so too much of everything is bad pacho message wani na ma wani nje ho a eno nje se kwa ye tra so what must offer pacho me dc ase me da ase awrade nhyira wo aha eno dc no ka kire wo se aya buade ne brew ho ase na ho brase e ma brabo e ko nkan awrade asem se me domo ho brasefo na masia hantan ni kwan nti enu abade na futu ka kire wo se opaachew enumre ya brew ho ase midi tiawa bi so na afedie college ne monsuma bam abedi mu nkoma amana ye akono ya me pesa me kache o na anwumre ne se daachi nti ya fa ni die manne daachi o enne no ni nti amisi bunne no eye ekina nti ni nti amisi bunne no eye daachi nti empanimfo amutie me anwumre daachi nti o enti na wasa mo de respect ma enne police panyini daachi nti for respect manne oba walefo daachi nti o ene yese for respect ma ware na wote ase enne no daachi nti papa ukreska daachi nti o ene yese for respect manne asema meken awre ho se papa bia wo mamu miensa onye na adweso de ba kokora be ko school papa wura fise bi obo ade nku ne ntam no beba banyini suroku beche no de bedru na wo meyi a wanfo manko school nyina ye jongi
there's a bass a wo yare da was o mabe hwe no mse be sane wa boss ro sane usika kakere kura wo a wona bonsu we di nkwase asem papa enumre ma wura nko da chinti ja konkonsem na wo ye ne no pa cho da chinti ja hantansem no wodo safo a kire nkrante nam a mi why oba na wa ne TV no mpa cho akoma yi tu one ye 50 cedis but who pay anopa ba akopa ukodi fufuo no enkrante ani fufuo was spending more than 300 cedis masa da chintio ne wudua ne no bedru tama yade be wo no oba ne betua so ka onva nchew eho no oba kai wonsam asane ne wura fi oto wo hwe udin za no unko abonten surprise oba yi da chinti mahunu obi a wo yare waya time ba na yire da so tinenchen obi aka hwase mi nya mi kunu be ma na dwen da chinne okuro oba no ne ohoahoa ne ne odia bibi ma ne nti oba no wo sa anka nti wase mi kunu wuyi a mini ba bi akọ me ba chaw da chinti president da chinti o a time will come you from ex president enti ne yesi dua bibi pa na toto ne ma yie ne tete ne ma so ne na abatene bia won so be kwa akotobi afedi o man ne ntoma ubiem ne senti no dwene ne gya ichina odi adwene ne odwene de tu yi a echina no ebe ba be hia no na aye fe chise ne yie bone ho bra yie dinani na china be pie no bo se pie se nhurei edo nipa bi opa ne bada ache no ne nkura do wode ni ko school papa oye nani yie na awo chena ene na awo ode no da chinti ene no memfa ni agro brother yale bi dawo so eteto ya kire waduane ani kwa asa wudie na wunya asundie ma wo kra da ache but on tiase ne because aduane na akodo sa nam no na akono eno na abaso obi edibie sa nsa no na akono nti no ontimi nhye ne ho so ne daachi o beduru a wo pene no beduru a wusuo no beduru a wo nkase ma ye mmere no benu ho obekai si a kire o ne emfa nka wano na wo na oye aso wodene daachi nti dineni ate abusabanyini wa mobra obi awu am yedo abedi ade akokofuo na ono ado ato wanka mode be bom ho bra no opese o sa to di neya papa ebia na obo ade anku ntem na ni fra ya de abebo na wusifie nia wo ye kire mofra no o mbehwa so atua wo so ka ne senti no dia bibi panne di nkomo panne hyenkran ne hwahwani panne mani panya ba bi nsin ne for da jinti adima wura e fambo o wiase o eti nkura no uzo mu ye gudu buase wo bibi ye mo menka se metua wonka dia bibi wo mbram na daachi a waya mere dampam no we tena se na odi hu adanse we sori na amo ye hero daachi nti dia bibi wo bi abrabo mu ade daachi ntia jazani nkontompo na dine daachi ho na ye bibi panne katraman pro daachi nti no ene kansempagu wo jadimpagu wo na daachi nti ana mafuto ni eka chewa no brother samre sika fa wonsama wudi sika fufuza na wo fumu ma fufuza no a wo change ma asa ni a change engine wo yire no me pa cho daachi o wasifie daachi ntio tini ase ye ne ne what abroad daachi ntio entini ase ye ne ne wabo awo fa ase bi daachi ntio entini ase ye ne ne daachi nti ababa onwo fa odi TV ni wa hwe me wanima wa funum ntokro dempo hwenwi bi wo wonsa wo ne na ho ene be ma bi ahio de sa anwi nu ne kamfo daachi nti na mse select ba ko na ni da ho wate susuje ho me na yade wo kwam wa we ya be ka sentimi pa minnie na mbo ami bosi obata bi ka bi sesi a osu wa nwene daachi ho wo ye ni ope ebre no ananka wo so odwene daachi ho no ene wo osu ene ne ma obi apapa nkunzu onya hwefo daachi ndi o mampani kofo so wa nwene daachi ho a so odwene ho anwene ho a wo ne ho ene watimbi John Dramani mama so odwene daachi ho so anwene ho ene watimbi daachi bi bebenti ne yakatro se siesie ne amasie na toto ne amaye na do so teso small time obegina home yo
Dachi binti ni yasa tutuni ye na akotene fia wo fa ase betobi wo ba betobi wonsu betobi ubekobi mekobi enti tutuni ema ye dachi binti police panyi edu obi Asem ba wo je kakra na wo say case papa dachi ndio ubeba retire unya ba retire ye ni e woro ntade ni gu fama obi betima ye case eti am ya che wakọ ni ye obi na ebe ye wo da dachi nti prepare na ni ye na wokọ watima ko hia nkofo mso wo subampa na o mahia no wadi ni ye ohene daaje o minima hemfo asante mema ya woro mpaboa nenso na bro no bi nsa ase nyina wo no na eton ene na natifie no obedi kura ho odene because tam wotia konwa so wanyene daache ho wanua bi ama na wo fa asefo wanka busia mom de ne afane nso betena aso no ne die mpo ma yeda akose nkrata anse be obeba na yatwi nanim obeba na yagya de bi afiri ne nsa papa daache nti dwene ne ho fa ni die ma ne totoni ama ye we ya futuo tia wa mede ma dwene daache ho na ne ma enko yie emfa ema wabrabo also ba be kire wa dwene number 0551 931 0551 0548 931 hello Wofa Lumba. Yeah. Wofa Lumba kai. Wofa Lumba Pizarro ni mi go kinkensu. Kinkensu fo nyina ho ye de. Bia ho yo bia so chia no bi wodi pa wo di na Sompa TV ni arefo nyina. So mo fa je o mo so dodo. For Kenya Ponto from said ya dan da benya odi na no pam fo di dwuma di se be bre fo so we obi a mekia no. Na ofa enne futu amode aba no. Opoyi o mo asamwa. Ofa se o se gene ho na seni gene ho. Na bre wati anso so e be fa se bre ho ase. Ana wo so de a odi e betwamu ye da sinti. Na ofa sanse ma makane ni ense nyina me kano ho kwa nyina do ya bobo no. Sanse sani ama we ya die ti akoti onipa abamba ye gbeyimu na dachi nti ofa ofa asufo mu ofie no se ofa wo chance bi opportunity bi adi nipa obi ya so boa no empo se o ma menua se abusuani se abonti su ni mpo se wo pepa o ni media bi se wo school wo ko no ni madie o hiamoa wo bi a boa no na dachi nti obi ye dokodu kodu a le jam on se dachi bi bebre am ya tibiedi do fa yan ni dachi ho ye gire dachi ho ya fla wo bi chi of Pizarro Nyamisha hello yes dear yes dear yeah so me doing the patients the free france and ke go abre mine abotre me pacho bibia boko dear am ya bibia boko ran say ewrade ayade dodo mpacho wadwe njire me pacho you made me from about to say my poor mood mo program ready that program ni ma me an sha it mean to now mo ba ya na mko ka chere ma me so omro do Wofa Lumba dineja nti ma jinu fanta bi si manu eja no go bia na me tie mo ofutu sem no so de eno na e de boy bra de da ma se ma pa mo boya me sha mo pa fufuo ni fanta edadi chere kama da chintididi hello Ovey yey Nigeria ayere awiri lele ejade sasa bako mwata mwabaki sababu ni sababu nige no mo esi tapa ni kinje o banya producer no fambe no de ko so ya seta ba makrao hello yey Wofa fi akisi ni se shuba kwa ni akis mi bibia boko de Wofa mpacho nyame adom bibia boko Wofa ma mentia nsu ra mata de drinking water I was sponsor and I got one se shuba kwa na kaba so papa for bed ma okay Wofa na combination na kama okay wo se fugu ni pa na hwe uduku na asa so kwa da fa bra sore asa agro Ofa said in training process abofra se obedi anadija ni nane ene omuna futuo no ma papa ye oni pa bi o so ni okobebe ko bia no enfa ni pa bia wonti wonkra na bra ba o mo mani pa bia nti yo pese yo pen ho no be ye
Ba ka se mi ka to so ba bra bo na se ni pe bia ho ma ti ase. Na so se si akora akoro nsa fo mu okuro so kora ha ho. Because who se si akora nsa da no nsa fra ko to botam. Who se si akora bia on pe wa asem kora be bo kanopi. Because se we su be ye bia na nka se mfo bia ho efo bi ho. Da bia ko bia ma kra no mu se ha na wo ye de wo na se wo se wo nkra wo kwa wo di tiri so e be ba sie sa akis me ni makra o akis me awrade nhyira o. Hello. Hello. Yes sir. Hello mo e awrade ayade dodo na won so e medo ba so so kwa be so me akis ko bi. Okay. Ba mo ko si check mo papa. Ako ko ni mo mo di ma check. Mo mo bin te wa ali ko mo bin. Ano ba so ya wala ko. Ako ko na me ko. Magara ko onte se. Ma ya na ba. Mo na wa tema. Ne ya ko ko pati. Okay okay. Ba me ko. Kampo ma me wo ko ya ka da piti. Eti no. Come on, well, so I'm say, oh, has that name. Kafra. Hello. 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 Yes, sir. Ntaka simpati. One or three. Oda ile ne kwa mabaso. Yeah, that's it. Ni ya pepa mtaka sigozo. Mi grom. Wofa Lumba. Hey, ni hopa mimi ni upa ina na chabu tanzo. Nana agwasi boso mpra ho ye de. Nana dum no hoye. Akwa ho ye pa. Mpra botazo ana he. No so fa buta kwa tanzo ngu mensia. Okay. Wala no so mabaso. Yeah, that's yeah, that's. Kanisha bunu juma pa mu. Shira won so ne wo mre. Hello. Yes, sir. Mi chiamo pa, ma so problem no. Yes. Mi kata turi boku. Okay. Da chema 70. Da chia 70. Obi ku 90 au da ba ko. Obi ku 90 au ne fit tudua mentiki papa. Abana ta hukum ke no o chema obusa foyina. Nti anya chebia obi akumbiya. O manadi. Nti da chema 70. Obi adia achema bibia so busia tembia obaye dia open kini ne papa ni katafiri boku Matias ye pa wase da chia 70 na nkramofo kum na ntwi a omchem obi anya bi na da bi ba obi aye bi ofoforo ndu ko wi won kwa wi ada ko mbedo no obi so ma hello tu callers hello yes sir if you obuase fo nyina ho ye wase fo ho ye pa okay mo ade njirango afutu ya mo le na mi shamu pa mi shamu Wofa Lumba wase ho mo se mo boye pa mi shamu nyina oso wase de bebo bra last caller hello yes sir. Good evening, sir. The program on the Taka and Sendakana, yes, my chief Senate. Can't say, the bigger Metachi. Minama, our year or 105 years. Hey, 135. 35 years old. 35, Gabranche Binyai. 35 no kura wa ka say da bre wunyan me am ka to kra mi nyan na ma kan so kra wa de njira nko fasi mai na se ono owo ma problem someone manyina o de manyina ya ko me papa na tuwa ne ni bi tin ku no ta chance na na ye kaze ni bla teni tomo tele papa That's tu vois où comité où il y a le temps de film de chaque année où ça se peut comité où il y a
No one is no ma don't know you can one day 18 cousin and council getting go for the ma and then like a blower you continue if that is also fair food to Nanyama. Ya obi ne wotena ono so da bebuawo won kwa won ko do ko bi akwa ja na won kasa wie ne wura ho pa waso won na di 135 ne nana wo maako 11 na odo mu nyina ye afuo school nim adwumasua nim enne ne nana nkanso anana ne nana nkanso anom nko aye 118 papa nim wi ni 35 years old aso tiase ba ye ni ba ko mu okoba se nana jimilui anaje maki enti ama na wura ho futu ne me de buy said that chia 70 no wa hunu se wa ya branti e wo so dua bibi for that chinti enye nya na ye be wuntam ti ye bo kokko ka kire wo se ya mema bone ma otim se me de mi di awu na urade mo anyi chenzo abaye ne dey e da chia se de kokko muta so de dia ba se ba odi for Samuel e wo fi ha e be twetwe nkomo na enema akoto te dia ye kokko muta so de mra sisia. BBC is here. Yep, give your family and loved ones Boris Bees chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Bees chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Bees chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever you are. Call Boris Bees Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Bees Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Cinema no do tunu o ba mi tini kura so wa ayo senior me dey ade adan keba product am me ti de bia me na ma no mu no chef dan keba product we dan extra we wonu ma ho tutu ni na e be jai senior na me sisi ni so me sisi and there was no problem there senior what see dan poke okay so wonu dan poke okay sisi ya we ni na e be jai sa we dey nyame come on go back friend dan keba tonic we ma bi we pa na na mtu ni bi na mtu mi dan so ni be no we no for tale me taibo pa sa sia dan fight to care no so ko ya bi betana me so ma me je me ho enje jamene amuja nko na afi ese fifi meto ntimi kura amfa meto ntanase na so mi sia dan fight to care aboa me pa yini na ro na yefi madame ho ti e fi beti aska de tele boy ya Indre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni nsie dumienu entumi numbi ubenye bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajegbedie nkrato yi atu Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Precare natural powder CC nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre ana fa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie obenya Precare natural powder to Kings Walk Heba Nana Boache Heba ni Rapas Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolenak Heba Freddie Mains Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampo Gapson Pharmacy Koforidua Etufo Mfre 0550-19-15-14. Precare natural powder. Eye aduane san ye dro. FD ahwehwe sankratu emu agiatum. Okay. Aya Sompa Asem Mpe Nipa e yo tententu ba fo e boy ntabu mu a
ye nam soro esan so nam fom esan nam nzu ase di ba bia de asem no be fa bia no ye be hia asem no ne asem no akasa ne apanipum asibire na asumdi aba ene awreho wo fia ha na no ya da mu ya ye video bi kire mu kama young boy bia accident taxi driver bi de ne car ko bono atwi ni ko ta so amana ni ahia akoto nani ko sua ba ko no ama se ni ne de ye mfa ne se asai se de ehunu no na asefem na akure ko da konfa no che obo ka be 15 million bia wase wawi wabre obi ba wase na ni ko sua ne na adwo ne fa ne nyina no wase wabre odimi bim ena hu case no ne hu nsensem no sai na akwakosi abrante ne papa abandie beko na ye ne no akototo nkoba hunu ne ne meko panika se mpacho bibia boko de bibia boko e do bad yase abrante ne ho ye o yesu adum ne ho ye pa obi nkai udin de sai o akambo simo akambo simo na oba no so de sai Samuel kwasi adongo MCR mo wa akura ni picture na obi hunu nipa kura ye bedi ne ho nko papa iba na asefem na awreho se only so ba wo condition busa na wa wo pen ana se sebita fracha won wo dampo na wa abadaya wa wo ba so che hwemuka na wa boka ni nyina ene na die ne ho ayefe o mo ma ye order yi na bi ni ho asamuntu ni show wa wo ba no odi say yo kama akura fe da kurupe akura yi twa kwan mu a reni aka akoye no me yanko ba bia de aka ye no na ye mra nkomo ne so na omunhunu obi bawo kama hwe Ghana fo nyina akai akura fe na no ogina won obi de ka aye no ehia we kura de se kuro na wu tam kuro no win picture no wo se ba film e se dem se ni kuro na wu but na ni ne de o hwe ne aye no a ensem pi enne nkomo wo sa ansem we mu ya anche ya anya wo hwe a de na asie enne papa asaba betena sibem opanipa ye ba ne no atoto nkomo ye nko di bo Samuel homra na asem ibine so ho an ye bekọ ne yakoka di aguma ma ensem akoso ye ne di fo Samuel atoto nkomo ketua bi aba na akra ne ho ensem aba no ya ka di agum ama enema akoto tedi ama opanipa mpacho mema wo ajo bibia boko de do bo ade ase di fo Samuel se mo bo adwuma o ma dansia ne no mekoso na eye sebi titru ahemfo no abam mpanyimfo no ntimi mo bidini na ya na wonu mo se seven ka anya sika kura nko antira na ya no mo bepe de nipa hu nti mo bepe mpo masibere se na nim no de ne fidie be ne nipa sum no sabe nye sunsum mu kura nipa nye wanya sika no ho ya hina nipa bi atetawa ye wade bi ebi de wonam ha bi nam ha nti wunya sika wi yo wanya sika wi no eno kura na ehu no sabe hia onam ne ba bi de o to ne ba ncha pese wadi na wanya sika no na mpanyimfo se dom ani sade so ntakra chenti se wo ban bi na ban so ye di for somewhere ba ko pe ya wi ebri o Ejaba family house o bobo ano o ba no ho a onche onti asore watanasi no nsia no apon mmere no miensa no akohome enti wo ba ne se wo kobum enti ya na obi nim se wo ba na obi okro ba so cha na kwankyera o se ho ya na isha ono na kwankyera nsusa wa me atase sunsumu no saa kwankyera na nsoso aboro no mudi enti nya de omugi ade kase bi asa wo fa nso betua sisu be se 30 pesos no dia ha wo nkwa na nyina enti uko ba bi na aju na ntwie bi se mpre asa na wo ba na ye kira kwankyera kete wo di for some fia no nche se nya adwuma baabo no kwa se kwa bi hoisa enso konkwam enti ya mo nhwe akwankyera ni yi na mo fa mo hankachi for white ne mra e matwere mu din code no eni code no agia manfo sa obre 3 years mu ya eno osi wonti ensi nyame we die wa bawroma bua me na me hunu die nti obi bompa e be 10 years na oda wa mutire eno osi to boase wo dia kwankyere ni magu akwam no osi hwe se ya anum no so mu ye wa awono mu ma anwa wade no ma anware akwanto no ma nkwa no de code atoso na me no mu so ya adwene de o mu se nya de fize wa amfa nto so obi bebie
and no the code not to so and is over to me be with deep for somewhere back. Yes. No, no, be a crane, some way cry a hinter a deep for near so for one and him said the code be and pounds so yes, 7 years so crowd the code in the age man and some the only year you man a crown not a code could anywhere. We are almost not the code bear phones and to only that to so no in and no one who dear call back or no best say could you be say a year old and I no crime son Diana so February no I can't win na on fan ko baby papa nso what the code at all what they are told so nim say hunhunu mie yeah mobo enti obi wo ho ne yekowa no wo hye na ye mesere obi wo ho ya wa no Wofa Lumba ade enwanwan so no ya wa hye wanumunyam ne wa yi ring no edi be 6 months abako no ne be ma na twempena na ifiri MP be the assembly man say ya wa hye wanumunyam na wa yi ring na o twempena fo okwa no wo tetewu kane a okwa na ne ba ekuta no wo che nkumafo no afei so mankumafo no momuda ene wakowura dem eno no enye kwa enti nime bi ho koso wo brabom na Wofa no biara memmente wase wu wafo nyina etugala ye de bo ho ani enya ye koso mabodi for samo unkwa anya ba bia anko na wote ho ubetu akobese ha ne sahwi unya kapere na wote ho wote be yie ni aka che no wo de bon ko anim ho na mo nko ho anim nyame wase wo dizika ko ha chiri sa wo me nipa bere enti brebo ho ne bedaw so yade bo ho nyame bo wiase no se yade beba na odi adura ba nko no madura nko wonso wote ho wonwine se na yade be nko an be 6 years ni me no madura nko yi wom de yade no code na to so enti ye share adura na nkore e de wiginam kata so kore mfiu enti ni nyina na odi fu Samuel se bra na be hwede wo wanim entra fa ako na abrabọ no emu 95% ye bonu sunsum okay ade be ye nipa bia emfa ne kwa mu hie bia ye wo kyera se enkyere ene nipa bi ho abohunu na afei ne niema ekofom ne kwadwa se nansen de watare kora ne kora ye fia titi kora mfa hu na wasresi de bi no atwam enye kwa wo afei de ye ma ba fom kora ensa no bi ho abutim se sebe manfo no msa wonu nko wonuma na waguna nata no da chichiriti eni me bi koso tim anya normal me nim de ntia adibo ho ayekoso na wu nti wuni senya sana na wote enti mesere se nka wo bobre pa ne ya ye bo afidikasi a ekwachiri aburuchefo ba bi etie minua no bo bi etukwan ebesi ne na afọ hwe nanim se obeye fie yi se Ghana de utukwan ne de dase wo bre na no kra video bi amere no yeso ofiri wi amere ase he ya wabodam says scan om de ya to no so epese abusiafo kode Wofa so ani ama okọ na obayi adwuma me ahwe enti eniema no omaye mienu wo yesi ani aye wo sei efidie pi se somtum me obi ka kire me se ye wo fie no ha ya anum bi ba akwa keto wo se om de 6 days ena ye nipa ho adwuma wow na wo yayi 7 days a week ni yayi ba akopɛ de ato ho se fa ho me 6 days ni ya de do so a Wofa Lumba ba ye nipa so mpa bo ko wan pe enti no sere eniema ekoso no nye kwa na obi ho ware a wo share the range ne be he no a na oba na ne say map range papa ebi kura nya bi fom musasare na wa ye se ne da he na ne kon da ho nye odi for some ngam nim da za wo tene won sa na nsa foforo age range na he ne di tontura no ahyew wo ahi uye do monkwa ne koto ni mere ayikura ukunu hu ye na hi na no na di for kura ka jam the sa for na unse ka washes na be makura kwase ne pe na free say ne hu na efe ya so wale mu ni mu na u che ring no kura hia woni wani ko su hu ring no e na ahini nso Lumba yetimi kasa ahini we de me ma me yam ni sin obi anyi wachinyu na nanom de nkomu de be ma sunsum mu ne be dan no enti ntra ni nyina na wose bra odi for somewhere ba akopɛ wo ebe hwe wanim de wo wanim na wo kan sem bi yam de wo se se wo sikam pempem na nim de wo wanim na obi ni kapere na onim de wo nanim a na wo fa so enti wan hwe yie na wo de sika ekoto amnam eno na ye ka che se bra odi for somewhere ba akopɛ wo gema no Wofa number afa di nyina me de number de hiam yo me se me ne wo mu gina baabi na se ga bi twam na efe no ho no me tie ya so na se kire ho e wo de fa so dan ho na bu afie no apie so no me gin number se twam taxi ba no gina se fe na pabam na omra fa na shirt kama ya so ti boy life no na so na se kire ho o ga bi ya wa ye na yi se ni wonam ho na 70 years na so na me de na fofun na me twa no the number
na onya number when you din na me na me ka kire wo na hia na e be hia wo kina 0246 6671 17 0246 6671 17 0504 588 454 0504 588 454 you try to 0578 40 55 19 Ejaba family house babo bra ne bedi adanse na adanse e koso no se obedi adanse a adanse ba ko pe Ejaba family house odi fo ba ko pe ebia ni ba bia biem akwankyere eja sofo banyi akwankyere eja adanse nko an e koso menhia hembobo ano Ejaba family house se wo ma menhia hembobo ano onyanko ba bia ni gofo ka se obaba wa bin wo sound say emra na eyi kono your friend say emra na udifo Elijah kono na Elijah dinachi emra otime yire no ho na wo tamso ne nan na wo patre wo si jam na wo si minya wo si jam na ode na wo no si you abosu we okay but the Bible say Elijah ye no Elijah be ye no premier sa so ho anti udifo Samuel dey so odi na chine so anya bibia free no wa na wo mpese obenya bibia enti na fan akwankyere eja hwe eka amini obi ama a police force sano obedru manhia no nipa wonim ne dadaada anani nan ho so se senpa betima beboa no code ni bi nipa ne betua no kan nyina ma no correct so ho obi aton ade yento wotimi swan the whole day na yanyi ba akokora obepie manhia hemboboa no obedru honom no code ne to no so no woso a ne yebo no ne ato yale ato obi so yede na chini akonfo ho malamfo ho ahoto ama manhia hemboboa no obehye odi for some 101 no wonya na hoto nyedam correct so edam kra ede omuno de ne bayi obehye omuno so omuno de ne bayi obaye mema kanti kan kuta no oduru manhia hemboboa no edam no ateko beko so ho ede ono wakotena adwuma mu na promotion enkra ba na sinyina esan ho no nya promotion ja no na obeduru manhia hemboboa no na wo shi odi for Samuel na promotion aba duano na kwa asase yantam da honom na odi to gold na o sesa netie nko a oba manhia hemboboa no obeshi odi for Samuel onya gold ama o si magnet so ne de keka ho eto on mo twa de na no yakura de meti yesi ye ji obi asase na di for man bi ko show na asase ama no ohene ono abusua nyina num se ono na ahenie na to no okwabrane atutuntum agunu so agun na betera fa memed na chi se ye ma ahenie no nsanka se edu si kura na bepam ada obedu odi for Samuel kodu fie no na mnante na omu akodi ba ko na chi nya asase pa ne chew echa he na wo se wofa brekuma se manhia hemboboa no na be she odi for Samuel di ono awale wo se opia infra no panko pe nyumre no otiminya I love you be 30 na so nya de ba kokora ba fie no aba be ye no ho ade ba ma no nya di na chi ekowura fie a okwa o ma biem oba manhia hemboboa no ene wa hye ne kawa so ho etino nia ekoso manhia hemboboa na ya danse nko a do no awale no ne kuru edadam na ba ma ni nya hye so kwa no obi ade hye so no ba obi ya na djuma ma no obi ya ba ma na djuma ma no enti ba ma ni so no na ba ma no ho ye ne kan move on na spiritual marriage o ma to panso nyenye so wasi ba ma ni so no kura na ni kuru na kasara wa tiska ye no ho ade no ho ye ne tan because the koso sunsumu no ede obeduru manhia hemboboa no enipa ka nanum asem so Lumba eti no adansi a ekoso okumase manhia ahemboboa no Ejaba family house no anu odene ema yale ni nku ansa entrase maniema enje won enka akiransa wo hwehwe adwuma wo di application akọ ma bia enano odene ba yi wa trip application owie school no afa hu ko dam no kwa ma tibia Lumba asem ne kan yo ogwache ma no wa trip application owie school be 15 years ni no wa trip application sa na okosi dwamra so na ke dwamra so ne sa no odene ba yi within 3 days no na adwuma be 15 no wasem wasema family hu dia menko dia gugu ache so eti no
baby biara wo no oha na wo namu no amane na wo namu no anu ye kumase manhia ahemboboa no ejaba family house ho no di for tenase no ye nkasesie free adwuada ekopem memenda kwasia na nkwa no nya adwumo kwasia no atenase na wo ha na de ba ye ni nyina no watenase no waye ho adwuma na wo so adi adanse se da manfo di adanse no de ne de hye ayera na wo ma hwehwe na omu hu no obepia manhia obepia ne 3 days pepepe na nipa na afafo no ofreta me nko ba bio me wa ha enso so wayera be na otwe ensa obi an gu na chi kwan Yemfa number ni ntu number ni 0246 666 71 17 0246 666 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 5519 family house. Kwa kumi de kakra meka se me nwan ma ya do makasa na samre meka sei udi for somewhere kwa contract so den bia wuti bia no we secret no se me nka ba maka ya trauma bronya bedu wi na man for tempting kwa me de se nka wuti mi a ka start ne okay ya bo ho ban ewo kwan besu kwa no man ko ya wonim tina ye betra ha de bia no na wotwe besimu no e kasa mienu wa okay ba ni pe bia bubu na sum no ya edume bia wan kasa no he eno na me ka asem bi wa se abrante bi ba me ho abrante no ono nkwa na brochi no promise and fail ni na brochi de wo be fa na kokora mfi no because ya tra no ono nkwa na enso ben prensan na ka cheme me anam de ne ko di for samro eno na me kan ha abrante no na so akodu wani aji kase nya agudi o anya agudi eduru mebi wa ya na ebesre wo mo a ye mo ma kwankyira o mo kwa no mo kototo papa so ye som so munya bote wa office o refi bia bra sabra o kwa bi so no be kan wasem eduru mebi wa kwankyira no ono odifo no kwa no wo kirew na se eduru mebi na so no kwa wanje ne ye kwa na enye ye won so kwa no wanye ne ya enye ye asem no nyame experience am no no ye pese ye kacho bia ne se oton ayento abrabo na ye basa awade no miso nkoa ukwa na anye yo ne de waba mesa kwanje bia ukọ ye no ampa doctor bia ne cha na kwa bia hyentu ni susu so ho na ebebo am miso da haya wo bomoden kọ akwanje ne ketona dwamre ka asembi Ghana ye pe baby ho ye hyem asori da ye kọ instruments man kwa wu enye hwe akwanche kakra bi mesrew maami a wawo manyira ye basa okay me edambo anase enoma ye kakra wani so no bebre na de komo di for somewhere asobu na no ba kwa me ne kwa me se me kwa me kwa me so di for na we de wan be so no na no den oba besia wu na se da chen ma ya te dama to no so na no na wu kan abrante bu ayo forukrom ha o German o US ma bi okay ye busa no so forukrom no wati ya bo na damo na mbasi mu na e de sika o ka se ye kwa na me cho se obi bi da abrochire ya le ache no munya ba bi amfa ne mfa stroke ache no ma me kan jo di for some na kwa nche tenete fani din be fa fa ne fa din be fa code ni so tia so obi bi ayira wa di ayira ma me na no de ne be ko siri mu no o ka kire se o ko no emfa oba ne nko wasi mi kun se manfa na mama wale no wo so poto hwere ba na se wo pese de meka wuti wo ya subira che se on pese na wale be se wo de ne ba ne ko yo wo ba kwa so na de ba ne be wuye akwanche wanti nipa bia so odin bomodin akodi for sama okoji akwanche no wo kwa to handkerchief white no e tia wa nyame ya doma brother yesa wo fia ha e kajagum for sama wa kom kirem iti bomodin tuntam na ko je odie me da so kwagu ye to wo hye wonkom na afi yem fan twato a che se no kure no na wonim de ya no te ha be fo no se ono waje wo hyebere no nyame se be fa bebo bra be si fie 4 be ye japade a na waje agudem ono so nyusu ne gudem ono wonsi fie ono so ma wonsi abro sa se wakofa aba no ma wontimi no ma amena onna ma so ne na do fon hwe okokora fato so ma ne fani agro kaka mo ka se pa o ka se pa ne na o ne munzu ko so nsu je man se si a 0246
0246 666 71 17 0246 666 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 5519 Ejaba family house e channel papa akwana kwaju nyira na odifo de akwantina wo ye ne ba de o kan bi to da ba de ne wo wa bre Mr. Jamana na yete bi ato na oni ni o se de he na sanse mi se de atoto omunu de o amaka na hye mudina mse atoto mo a wo de yam da se na wo be bia wo se metwa odifo ya mi njamu ko bo adwuma ya me pa e se brada ya be sanso hye aya Sompa Asem Mpe Nipa ne oba ne metena se na ene bra ne awra ho ofia ho na papa we no ananim ye sere saa amane ni nyina mu nanim ye sere saa na nyame ya no saa na nyame ka asem atoro no ka sebe anka unhu ne se nanso emse saa na nyame ya no obe ne dai ohia ni hia ben ya obi antie bi oni tiefo de sede na no de betecho ne bawre na niema akọ toti opanimpa akọ ababiem yeja se bibia aboko o we boko udi ni biem akambo simo nanu ya dawo do be case ba me yedi ho nkomo MC atiefo kora aboa ye kakra ema ye de jam kwan ema mokọ de na esi akiri de esi akiri se de asam no court the court e ko na lawyer court efa dobe ni no 50 million so on fa patasi kamera akora na okay na ye ba fie no ni 2 star mokọ na court se akora ne ho ato na wi na oprim patasi 50 million mamu since ana omokan ana so ke memre mini ayibia nti 2 star na mbai fie ndomba fie a omkro musica 1005 na de bai 1005 na mesimi so no mkofa mpenimfo nipa 3 bi be ka me ho te kaya na mpenimfo nsi David omo siska omo odi ntiri se omo sa ko machi na makope bia be soso te me ka se menye na mpenimfo nso ska no o de eje na omo kwa ndam so omaba te ya omo meji ska no meji ska na asa anene 4 weeks ni ne ma pa waso oba ofra o maisi se na me akura no so akọ bebi am kokọ ya ni no me koya mo se temile ma be pema se me nsanka na me se be da Sompa fo na atiefo nso de ombetima bo am kakra ma metima koya akura nani ma me no se mini bebi ani ho am betwa afa bebi a mfa na masade be da mo say no mo 35 million no mo ntia meso so David ena akra na ni so koya se abaji say omuji 8000 ombe ya mani na ba na asen omo se na yi omo she na artificial bachane enche da huna de ba da ho kama obetima bo api se no unim na unsere hu se na ni afra ko ani be she ho esa omeji 80 million bachane ena ni odi se ewuo ni anyamra nsem no de ya fa ne 50 million afani 50 million na moko court no na court nim se mo be sha artificial na court ne o ma musa mo ho we ti de no me kwanso me ne ko nti o ma musa me ntano ase mo wi na nka se yanko na onye na obae ai ba fie de bi sie no de bia so ofra me week bia ofra ma na sise na mso sise me pescada ko ma ko o mo so mo ji 80 million nso me nyanye nsan kan mo ze lisist na ye ni na onfa hunsi kan kan omla ni na so onfa mai na me fe si adni se te sadia o ma yan san fa asam fa hun san ko court ho na court fo ni hu te si ne tie bia court fo no government ma ga se me ko magiska no kwa na mai re ma me bo ma ma ne na si adni se de me nya botere na waso oba de yentwa ne kakra ha ade na msiu meti wa na msi David na de se msade ba Sompa fo na omo hu si ne sitie we asibi nipa pie mu amano ni baby pa na ka baba freya yenim kura yenim yeni ogidi bna o adane na brabo ye kura yi mu de he yeni hihye bia masa afo yi
ana nipa no odi awunu so ebe enforce na mana hwe nipa no so no so no oh awurade nyankopon hia na mo anwuno mumie hwe video ne yanko MCF mumie hwe ne abrante ne ba bia ne condition na bedu na yetiefo hunu adwuma pa o maye kakra o mjejede boa o mo no bia akoduru oh akurade yedi ni demo titwane sire nyina de ayen ne nani ho sila afi na sire mukuru no kure ewo awurade dache akora fefefe obewura no ho akire ne yira ma ne yira nya akono nie ye ekonjire be shira yetiefo adare da ne bo mu punu mu fi yen abranti ba ne nipa mo boni pa keka won sase onwie yo onwie ye fane se wa fi nyina afọ de ye we na awurade be shira abranti innocent child okoni baby ene hwe ne ni hu amoaye se wo bania ne pie wo Ghana pause no mame wate o Ghana so ntem na pause mame wate hwere ye nani ya ye hwe ye ni ego artificial no na nka anyi si na se ni de nani be ye hu dodo oba so obepemo enye 8000 po ye awurade sikani bia woti ye won kana koma mame anke ye kase ya no afre of 8000 de me ye de share awurade ni munyam na nka twatia ye primeni bia woti me anke wa ye wofa ade na me were kura ho itia 3000 5000 munyem firi ho mame awurade mobo ye dimabodi ya bayi okura mi na awurade na nipa kro de kememi an ko okuna ko dem me kawe se me mese atwa kwan ama ya ye bia kawe ya kire me tochu de me sanko huro yi mo wure su afuda dai etimu mini mo ache because kuro no ye nkoka hwe wadi obi ba wu se ya anyu sika kase bia 50 million na nka won kwa abosia bokura me yi se muzo we mfiri wutini so kuro ba kura na ye mfiri muza no Kuroben ye timu e frɛ no man Ghana yi Kuroben ye se wa police fo wo mu wo mrahye bedwafo wo mu a Kuroben na judge fo timi di asɛm sɛ jama sɛ wa akoda wo kai Kuroben kurani na ukoka ye se ye beti watum Kuroben nie ne fie kro mbem na te afa so kura makodi court atam kura akoda mu yi Kuroben nie obi ayi obi ba se ntimi pa cho ani die kwa so judge otena dwamu nti wa hunu se ne ba ne aye ne se nkobebo bo be se o de fansa wo ba ne aye ne se na nka wo na wo charge a anti ka bebo bo be se o awurade huyamabo papa nyankopon huyamabo na no mono kan asem bi eduru se ya na me kai sa asem no nka ji wi asimpo ne yam film because ya nka ntima e be yade bia nka ya brabon what draw ye one for yan count ye bida because me benie na modi asem na ye se na me fro na say ye ne me sia wo fikire ba bi me se me mawure ye fi e be tu ho mu no wan hwa ne ye be si nye akura picture be da so fe kama why ye ni say ya found 50 million pe obetua 1005 ne na no me de me ka twi wo bi gram dia say ne wiase be kura nya wiase mpo Ghana be kura ne yatim ngona basa sei up to ne emra bi antimi ankasa ama akura yi ama ka wen ka artificial ni nyina kura ni kwase betena akwan ho ko nu ho kwa abosia mbo se obeye no ma na sa antansan mfiri utirezo na nipa kura wo ye we die so wono ani no kura ama ne ho no okoso yesi amesira sa nkwanhia bi tu na brabo anim enemi gino sa ne wofa de nom ye urade de ahyam katam asoma according to Psalm 8 verse 2 so asiesie ahoden wo yenum atamfo nti sa abrantie be koso atwi nani ama yen sompafo ne adofo na ebe abrantie ya awurade masa no mi ni nhia wo no amumpo obi fati patrogu nhia ne die se kensen na dade ne bi nwone bo entale ne mu no hunu zu agimi misram kwanhia no ode so ametua kawe ne manim ya misram kwanhia no ode na dade ewura ni pabo ede to nanim aboa but you be bear who say you and is a man 1005 woman wouldn't need 1005 ya the anyway 1005 ya the rest anyway what say will be any wouldn't man need some vaso money flat udia daka krabi na hesum na hedi ekoso utimi daka kada ya obeso na pentomato when so one day ya pressure about so na 5000 pe mu ntimi nka mutiri mom
ona ntimi moa o driver ntimi moa wabusia moa wo dia mesimi sumu brabra o pa mo yanko sa aka wie na mo meye mo de no na mo hwa de ye be ba me play sa video no wa ha ya am obi ahunu nipa bonesam ne awurade ayewo adesradia na beba ne abai ya pem ya tiefo ye wi ade number betu jana yesere mo wa ama no ne mo wo Ghana mo wa badaye 50 10 5 mun so mo ye no mesere wotene wonsa ne nka shata wo fa ne nka mekra me ye na funko obi aba Wofa Wofa asini ne metie wa ma Wofa me man 3000 Wofa man 5000 Wofa my man 100 million mfa 80 ni man mfa 2000 en tonsu bi no chewa urade yankopo Wofa ase for de ni kura de nka enhira mehwia gu abrabo so ne na asa nya adwuma nso ebe ye adwuma omo ma follow me achede munnim ye ka eye adwuma ye nka bintu abrabo so atena mra kwa ma akura no na ho ofempo ne dance en wadi dem mo de mo amhekuru ne yatim no ho ofempo wo ko nipa ma ye pamo na dem die se yaba obi didi kra no obeye nanim di ahwe wo no akura asem na ya se na atiefo mo hwe na ma be ne gu asem production line eno no obi bo de be fa so na na ye be se enu anu ma mo hwe ye number bi da videos mo mutie radio ne me bobo amamo radio phone ye 0243 585 878 0243 585 878 Samson yewo other lines so ho a emrepamu no ye de betu jama niema akotote e de ama yesremo ani de ma ye bi pen mo radio de mu nka mo semba fima numre so obi hwe no oni di ya na dua ne die be ye dene ankoye meko ani apetition ye untimi ne di odi obi badem court to fine of 5000 pe ye ntima enforce mra no amana ntua ne wa wasa gotuam 1005 otu obi ba court aso sei awrade mamusuo sei mpare me mamusuo sei empare me onipa bia obetua bibia so ye sire Kristo ama se sa amane bi sei de o ma ba nkotom da ni atamfo empe ye no na da bi ompe ni ngwaze se o mo ne ye sire to o manim ti se de wadi sa wuwe ya o mpa na mo mpa bia ntuno eye me dese bia wo tie bi se na busua nya so mu ntie bi mo ankasa anche mo fa me mo se me fun pa me domina da sori ana de to fa kodome no na mo amba hunu results obe ba mba furu so mpa beka na ewia na tie si vie half mu vie nipa half so because mu nie futuo obi ayo obi ba se na nkesa bia busua nya kwa ya mmombo na obi ya so 50-50 diga mo nya sa aka ni mviri o ama we sa ne na mje wo mo hia ye wiase ye ba ye ohia ye wiase ye ba ye onka bi nshem na no me kan station bi ana me wo se abrofo kraman nim nyansa che Ghana panyini bi am obi ka se Wofa Asem Mpe no aka nsa ene mi repeat biem broni kraman onim nyansa se panyi bi ayama na MP ana wo hene e wo ye kura yi mu ye Ghana ha na me ko mu je tina mi yi kraman bi a akura katu agina abrosan ano tokuro da wa akura ne kotiato kama ni dimnika de ho akotun tokuro no aheda ne akura ne di agode na no akura ne ko na ti sa akowura de no akampo na tum bibini be dina akwasi so he ba bi agina be pro what wa no ko akowo ho do ni kraman me so onim nyansa chen panyini bi wo Ghana ha wo ye panyini na nim nyansa nya wasem no wa wagimizu nim nyame kan my friend Ghana da so da up to date ye ni hyehyɛ ya akora bi adi dem sei ebe govern no da bi aso ye getimamufo bibi ye ntimi nya hwe matimamufo ye ya beto abetimamufo yi betum di ka bo atwede e kyerɛ sɛ we ya na mepɛ asomasi na mepɛ obentra na mepɛ asomasi so ntimi mo atwede nyina ma Ghana ni ni da sɛ ɛto ne ye gye ne yɛmfa nya ade we ma no unya bi da unya panyini baako se MPwe bo atwede ada ya opreade we na mo pese mbetia se di wo ko e di ama Ghana fo nso so ye nya baako so da biara da ye timamfo ye bo atwede kire nipa ye mfa ne mra no meboaye nyame betua nipa ka nipa be blase trane abrabom ye wiase awie ye ne ye behunu ye yale da hom eni ye nyinim eni ye bete sa ansem wiase akekere o man bi ase no police enforce ne ma mo atimamfo was the police enforce na ya ade boa government boa aban and the police be enforce one twa road to
when travel because the genie ya bind there and not the umbe enforce so but a dear timamuni nya obey okay there sanka we say car no lances wo ho car no wo ho anwani road rate ni insurance and was here enforce say car we insurance wo he ye je dia he papa yi ba no police enforce ma but one twa bi dia ye chia wo car no dia and ye be enforce because the government dia kura ma dwene ti sei adwemfu say timutidim kura ma ye mambofo say there be a Christo catch them when I am visit with Diagro. A K. We yes, you could be a K. Ufri has me a ganani. A radin actually I paid the America Cassa, who pay baby a pewasem. Name me paid this elcron and the dinner quite cherry. I do fear show baby ma. I do fee. I don't pray. She say a fool. I say a ma up to ne. Yet that's your gun acquiring your budget to say Mampenina and MP and Minister Ayadi. A coin, that home Mampenini be as you were Juma in zoo light. A dear go up to no one that's the general would be a crama you, a grandma yins you, Brunin Union, yet the Coscuso, yet the Akoha, yet the Akoha, no more cram me. Yet ya the shake the brown accident to Italy. The brown, Sky Chatron ho. It look a year car customized a man or the son driver because the nanny who is assassin or dem a coba and that's a tuning money from mano. Then me tell you what Jinani a yam fair and bit Yamoka. I don't put any more contact phone a woman so no. Maybe I have a video business. How do we are judge? So Brunini bibini yantam to say Abrofumwa yantam to say we are near paying to be a gunia quenim. Because waka wa bebu aye mpacho ewie bebi am afre unyam frɛ ye no number ne 0243 585 878 0243 585 878 ma ye bi pen empanyfo bu be se so ye no wan wi a ɛya ye bi aguo nti mesrɛ mo mama kwa we ha no kwa de ye mfa nsipi na Sompa Asem Mpe Nipa ye ne ye fans ye kasa yehunu se ye wadofo bi wa wotie bi amesrew dua bi ni wo sande abompa ye bi se awrade masa ha obi ma na wasefo so da ebe ye adwuma nko sa ama ne yenim na me hwe video bi wa aburuchire ma me no na nadamfo de private car be su ne bucket a wadi 1.5 year no address ne ba na sia na ntie de packet car no si ne ba na na otwe ne cheye ne ye ene odimri keko wura shop onim se ne ba ni di na ti sa akura ni tu ne na ba ko ne tu ne ko na chi kai wura so nim so asi o mawie o tu akọ akura ni ti so teche etimi si abere bia wo de send bi ka che Kristo se sika ya medi ko mede bo obi aka ne na nya nkwanhia ntime ka nkwanhia metwa medini mu na he o Israel nyankopon so obedi unwam a wonam na otimu bi na hwe okra wo nkwa awrade be yiwa pie wafode ne nti dua bibi ade die kwan so na ye nhwe ye nue na mewra honne se MC ambato munyi okra na waye mobo no buroni okra aye mobo kwa kunkam kamede soso nanka yenko computer so dia di mra sisi ari yenko computer so dia di mra sisi yenko mra sisi atika no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa na sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa cry so kwa brochu
Kwaku, afraid of me beko. Men crata cranny. Hey, any member connection man for the for secret and when you're telling them. Oh, Express Group had Darumenti. I couldn't to hire for. Open so to Quancosiandia. Express Group do become mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visit and so. Express Group do become Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. More person to Quancoye Jumansu, obey me do Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwai Kumasi as a labor runabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yenye medru yesuedru neza shansa. The man in the Burukutu ginger yes it does do in the kekedru neza she. Untisye hun and the Yimiziana no what is she doing son. Onu na yeza ye Burukutu ginger factory for no. Sesia Burukutu ginger obo godo nyina na mabe from free in a computer sim. Why Burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. December wo mo Burukutu ginger 750 ml cur. Oh no one chemfa. Or your Burukutu ginger cheers. Into wo so now way from the bottle. And I use such a cur. Na fa posutano. Burukutu ginger. In a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Very men's you. Nom no nyansem enton ma obi a wonya mfie dumotwe ana oba a wofa afro saa adwadie nkrato yi FT ahwem agye atum se eye amani ya woman amani ya mama Afuyi afuye na saduru hobi mu enti wo dwedwe fertilizer afiwe ubeyusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka ani atumda fertilizer papa abadwa so de eno ani OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ani atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton ya yoma e wo man Ghana mu enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP Ignahoma Ghana and Africa we are aya bo braye ne beye ya efriye ne ala enam so bo braye efriye ne an so suntina make atro say wo yare ye wa ko dank natural clinic na ekokope wa yare hwe dank wo badjuma papa Dr. Dank se menkanche o se ade bia tetu abrabom se yesisi ade wachiri ka se wo yam na eworo so ennem nsa ade de a Dr. Dank se wo tene te waso ba pachi wono a wo badjuma papa waso wa wayira memfa number bi ma sa number na wo fra be hunu Dr. Dank papa we waji award bebre obi na yale sabia no 14 years ni ono aso ayale hwe adwuma over 20 years eni enti wonya doctor keto akora the number is 0244 017 556 0244 017 556 ofre Dr. Danka obejo so na eniema akọ tote ede amount obo heba se menkanche se eba no ayale hwe a men kwatri no obo se wo bo adwuma gidigidi nansan hwe on na de prekese pada ne ba ye no na oba wo bu ni nsa na maye nyina no esa yade otu ase de ma wo mo na se prekefo omo bo adwuma obo heba ne kofa asa de ne de ba ye to obo se men kanche o se tutumirike na bra na yale hwe ho na omo amane ma enko tote emfa emma obo se wo sa yade no ma preke ni bi bobbo e wasa de nemu yade aduro bi so aba eno so ano o hye o de preke se ne tu yade asio obo se ne number ne 025 0257
472 506 0257 472 506 ofra oboa obeje wosuna eniema akotote ede amount we Apostle Dr. Amagashi Dr. Apostle Amagashi se menka nkyira wo se eba abibidu ayale hwe a wo san ne ho a waye mistake Amagashi se memo amane abiem se bema wo bema kan kom na wo pese pie yiriba udime bo adwuma hunu se wo bema no eyo no Dr. Apostle Amagashi na ade efe wo na kache ne se ono nko ayale hwe no nkofo de machine scan no ono de owo abibifo ye ni bi ye de dia bibiduro nti no wo de yade ne ba na ye hunhum dia na ni hunu wa ka kire na waje wa mane ma akotote dia ma wo de bibiduro ne kan ma ace ne yade ye keka hu nyina atu doctor se fa ne number ne frɛ kumase ba bia wo bia nkran takura de ba bia no obeje wo so na ne ma akotote dia ma number ne 0544 580 936 0544 580 936 product na niema enkotote emfama togwe haban keke azibribo zonkaru kagoka togwe haban keke azibribo zonkaru kagoka papa we obajuma papa jusu bomfano wo adusu bomfano wo adusu bomfano wo eche krom kwan no abomfa asem na meka yo eche krom kwan na abomfa obekwa akotu togwe ahaban keke azibribo zonkaru kagoka papa we se menka just spiritual ade bia etete wo se wo da na obi ni wa beda se sika ntena wonsem se wo pa adwuma wunya bi usika na obi abatwum wosini nya ya honhom asem awie ebrewrade bie na ni kwa akiri a otimi dia haban kan o masa ade ne san na chiko afen so ye police ni soldier ni afia ye beto abai wo ye bodyguard wa wunim se etuo na mde bubo nipa ho ban togwe se opeba mbosi mprimu amebu ba ka kire togwe se beda be hunu no mo a sa kwan so wono oba na ti obezu ojawo ofo wa chiko a togwe se menka nkire wo se me pa acho eno de mempene kura na ozo so sa ade nso bebo amane ma akotote ade ama togwe number no 0244 484 747 0244 484 747 Lawson Beverage Zimin Kancho se your friend Papa Lawson omo bibiduro nom no na osan so ma bibiduro nsanom e wona di delay man ne ba you papa ne bo adwuma wo se yade bi etete wo se de delay ne e boa nkofo ensamburu mu no sa na yale sem so obeboa ma ne ma akotote edi ne friend Lawson Beverages e papa we tin haban de ye ne ma se wo se fa number ne friend number 0242 133 577 0242 133 577 or burukutu ya be manso de no ane burukutu burukutu no ya ye no sachet form na obubo bia de nka metuwe ne hye mfurugu mo bia hu se burukutu hye me ho etubo se wo sole ya ofam vigire wa na wate ano na asa wasa bobo wo roba hye obotom din timu amunim twabie na mo level ne decency no umpezo obi be hunu so onim sa no de to sachet tentere ba ko hye obotu na wotenom sa burukutu na bo adwuma na anya bom yenu na atena fufuo ho a meka bibia wadamfo na amantema be di agya no eno ntifo mo number na ne ko pedodo to ne mo number 0244620294 0244620294 from na eniema nkotote crab beer eno ane crab eno ane club beer eno ane crab eno ane club bobisa beer dia tim vivira obo so for the sensanye nenso ne na wuye na kwa yi na se de crab na servo untimi nyi club mviri ya se asetinamo tim vivira abobobi na niema nkotote mfama club no bobisa na bibia be ko yi de ama wabra bo ene adikade abakade kumasi jom hwe ne yasie no awreho ne yasie no awreho na enipa mpo ne yetuiti ni se wo Ghana me ba cho ko hese de esi treaty aboa wa abrochiri ye video ne mra ye hese de esi treaty aboa mi amema commentary o krai eye aboa bi a o wa abrochi mem no o krai MC ya wo na kire ba bi sa wo ye stop nwura mu no he that na ye entu wo ye ne mane nom no onya ne obedie ama o krai akoko ma anka wo wuo emoane de omunim ne yasie firi so omunim mie eno mguso nom ma me ko ho enom ne nam awena buroni bi twam buroni nkofo anyame hye da bo wo mu emma won adwene ma won toto ye wa abadaye ohunu sade abo ne da ho na ya ne mobo otumirika ekofa basket be free abo ne hwe hunu se enkwa woni mu oye bibi fa ho ebeye ye obi ani asai Ghana aban nwene ho
hospital nyene ho papa idimika betam okra yitum yaboa no okra pa on say do smart but why mre esesa ne mani nyina gum aboy da ne nsuo bu na wiane anajo nsuo bu na wiane anajo kaka kra bi no wu papa di aboy ba fie enam say wo ye doctor ni nti no ode ne ko no an hospital no wo ne ma wo afiri aboa no buroni anya buroni kwa gam nzi afiri aboa ofiri ni wie no ode nsuo si aboa ne so go hunu say ye kom na ekum aboa no edi first na so oboni nsuo na ahoden ba kakra go wa ye mre oboni nsuo wie ro den say fa ne tiri no ka chen say my pet it will be good it will be okay very soon buroni wo kambro fo kira aboa no it will be fine don't worry you eat very soon o many nie aboa na nya ahoden kakra bra ye boni nsuo no ewa na okopa aduane ye koko bi no otwe ye go aboa na ye mre ontimi ni didi kan feed ni koko ni kakra nsa aboa num ye ya campaign was papa no ana na ekumi yo na Ghana dia anka menya nkobi akoto ahume wa hume awe dadadada edi mama wache okan ya na papa ekopa wache twa salad bubo nkosi ani ade agum afa kra na nko da kwan ho awuo no ono na atiasi ne mai nyina ho awo kama ya to ompa fita na mu da so we kisi ni nua kiyeko ye nhia buroni ya agiawu ye die nie ye we de Ghana nkomo huyen ankobi abeti yakoyen ya kunya maame na mu ayidi omo hu nkomo saa se kurofun se Ghana de omo mam bi da hwe krawo hwe ni aburoni hunu krawa ye no entimi de me comment yi besia no wahwe akura wanya accident ye nipa na mani nya accident o akura wanya accident ye nipa na mani nya accident te bia de na kom no ahwe wo kra ono akobo ne bra ba bia nsi ne yie se de buroni atwiti no na comment no obi aka ne de comment no na obi aka ne de we de bia ne me bia won so frɛ na kire wadwene me koso aka wo se akura no ya do ye ne binya sa woni wo kra yi e woni ya yi ye pɛ wo kan Ghana fo ho adwene fo no ukura bi yemwa na yenyi yebai yedehye yade nyina mfira manem ye ko ebesa de number na to subim onye ne yire te wonte ho wate te wonte ho na Gana mama na se na eyare ho sem wonim ya ye ne ehu se de akwada no nkwanhia ne ban se de ne masiko e no fa ye ti ha se no mo ba ye ne henkasa bi wo ho and eno no sa picture no ye gifree doctor na wo ye operation no ho na chesa na accident ni si ye na nkwan no mu twae na ye ntimi mfanto TV ni so efise uhu a anu odin enipa ye ni hase no nkasa na ewo ehunam dua no eti konkro na nkasa no ka ne di ni twi fomu a se ibonet no ena hye na tade no ko hye ase ena di ni twi fomu faculty no so na ne nam no na akwada nyaminku no kora e ma ne nkasa na ewo na ni woni nyina bubu ye doctor for your mo konfo no chi ye mo won mabaso in fact ena mi hu akwada no mani age o mo se bibiansi de but mani age wo chef onyi na me ya na imagine I was won timi hwe na ye ya last time I send this can you say ko ba adopt akora no wa brocho UK say ono so yare into abafie won nya adwuma ena say osisi kasamo otifie nti no sa yare nti obesole china nkoa amen it was ko betua akora sika asa adopt no ena kwa akotena brochi eti sema adwo ahode ni ho amegidi se ye nuanom bi omotie no ahode ne wo ho yese wanya ama nketo amu no wanya ama me asafo awurade eti wofa ye pese ye hwa akwada no na sa abusuefo no bema no kora ne di se Mr. Kusima wo ye ka ona na de wasa tama brantie no ese dry on na dry Mr. Kusima ka ona no e na me kosunya na me kwa asenom na etoda bia ya na me hu ofa the truth must be told. What shall Yankasa your courts while you walk from us na and dear by some part of one mood in the home. And can walk by a young quadrant quadan for you yet, I say, a sea accident in the sea and for you years to see it. Now can be judge and the same quarter, some picture ya, and woman fool you to be a mass of fire, Mocrampo, they may send them no moon to me. And call who be an anchor temono, a cabroni croma, me did this off and care sa pictures ni nyina ne adanse dia wo ho na wase wo bi bad akwada nyame nko no samo nyame nko no
Nyasanka sabre ko koda da na wo ko shekase na wuti etwi kotale so na driver person wa ye no wo bo your friends a pavement so na wo bo ni nyina na wuti chance etwe na wo nam ni nyina tutu afiri wo na wo nkase wuti nkase ni nyina so no asa bubu afiri wo na kwada bobo nse eda so te ase ye Awurade adom ye Awurade adom o na Ghana ye mobo papa say me dia samu akokoto say dia na dwuma prosecutor akoboko adu akoto and monje 50,000 old Ghana cedis 5,000 ne sika 5,000 na ni ne kura pa yakwa ni sagini 5,000 e betimi aye e dia to insurance so Ghana insurance papa bay e ka ya hwa sanfoni no se kwanya fa so akwada ni playe no ene tede ne tebia sitie no na kia fa so de ebuata sa papa wo sank wo dem driver ni na wasank wo dem ene wonu musanfo no musan hunu na wote wa no osakeka no san dia kopa besia ye nya bi na ka wo ba ena kia ye se aka baka so akopa besia wo nya bi e ka mo na ye sei e wi ase mo bona Ghana de mo bo chen ni pa nyina me ka kire safo Awurade se wonu mo bia sika na me ye bo sometimes ze wo kro nipa no anya no apply force na me ba na asemi nua bi no wa ye ni se ya me ka bibia ne nka de besi Saudi say anaka be so be dey atwa because me fan court ya be go asem na ye basa 5,000 Ghana cedis e dey ba say 5,000 so kura e ke ka to mi ka kopa be sia uni ska na ko settle dey afiri ho 7,500 15 million o dey akwa akoma no bo so mi nie won sa fa bia mu nkona ne na mo na wo dey wudidi Awurade hu nipa bobo ofa me kasa be ye tente ma ye nua no ma send bia ba okay ye nua no send bia ye na wono mo ase pa ayi white menage on the bia e be boso bia na chese wo de bo won kran ye da no ase o mo send bia ba nyina na de na ma ho 5 cedis kwampo now o pese wo de boa ye 10 cedis 20 cedis 100 cedis 200 cedis ya wo nsem bia no mesraw fa boa ye nya se ya asem wa ye nya de sresrefo ye hwe mo akola no na ye mfa no metena ha ne ye hu sa afa de na ni akola no nyame nku no fa ye mo nipa wa bra wotiase ye mo nipa e wa bra wotiase number no 0243 585 878 0243 585 878 me ba choka krabia obetim dia boa brantie Samuel no fafa we so ate me se o send dia bompa ye ka kire wo soro se wawo ana o bewo sa busue ade we de Awurade ma ebi emma wa bra bomu da edin e beba ye comfort bio o send ya be hu comfort bio unya hu comfort bio a eyego na ye nhwe sisi ka me sere Awurade se defo bi tie bi anka 5,000 solve ne yansa donate ne ya na ye hunu se nyame nam ye ne ye tie fo so aye ba me se Awurade be ka se nu se ye mpon na wakasa ejamosi a spiritualist a herbal center a jamosi ye ne twetwe nkomo kitwa bi abana afi ye de ente hu eso no asoso me nya fidie ni mfiri a omono nkasa wo fa me nkasa ye ba enya fidie ni mfiri enti jamosi mra sisi enti jamosi mra jamosi dijumason wonda so wadru bi feni jiba na so tumi se niema wuraba esaba ni Maria ne yekeka ka ho dia so kuni ade a wotenete jamosi mpato akwaba ya bibia boko ete wonga che last week ya ntunga adwuma ne doso ncheye ya hweye bi ekoso biti okay adanse enso eba na odunim adronu bia nso no enim die adronu esitiye enti enne ye ko Jesse last week ni baguzo enya sam ketwa nya ni no nya no adidi sam ketwa se uye wadwuma yi na wadie na wo mfoto no se eya sabi wa ankasa na obehu edoma nokore omutumi ka no omo ba ni adansi a omode ba nokore ene ye ko bibiti se stroke yare ne kache tie for se obi a stroke yare ne haw na odi akini abre na wankasa otimi se me nko ba bia bi mapem doctor se kofi ni ko wu ade mo sise bra e mo ayale wanu oho duru eyede ewo ho wo yare na duru ewo ho na kache se obi wo stroke yare abo mi makache se enye kwa se stroke yare yare bia
yɛtumi di fan frame ɛde ma yɛtumi to de ma na waka kyerɛ sɛ wo sɛ nyɛ me na meyi me nan ana me na meyi me nsa ahotɔ ɛfɛ na ahotɔ no nya bi da ɛhɔ na wobɛduru ma so yɛ a medi aduru bɛka wo na adeɛ no sɛ back to sender akɔ nipa no so yɛsi ewiase no sɛ papa anyɛ hwee abɔne so nyɛ de ɛnyɛ hwee bra yɛbɛma wɔ duru a wɔde bɛdware nyɛ ma wɔ duru a ɔbɛnom na yareɛ no baabi ɛfa wura wo mu no na fa hɔ ayɛ de apie na ka kyɛm da no mebɛtena ma kyerɛ sɛ nipa kwae dodoɔ wɔ nipa ho a nipa bɔnefoɔ hyehyɛ na ɔmode saa adeɛ ne den ɛde wura wo mu osuro kuyare no wano na akyia ɔfa na adwodwo anaa obi wɔ kora wɔntimi nkasa onim baabi pɔsɛwura ne wɛfi ne ho mpo onim baabi ɔwɔ sɛbisɛbi na agyapadeɛ koro ka sɛ wɔnka ne mma koro ka sɛ wɔnka ya wontimi nka ogya ne nan ano anso mesrɛw tumi akamrɛ baabi ɛwɔ bia ɛyare a ɛya wobu sɛ nipa korɔ no wɔkyerɛ wo yareɛ no si bi ɛyɛ na papa wankasa bi hu sɛ nipa no ɔbrɛ sɛ ananse chiwa ne yɛyɛ wɔ no saa na soro kunu chiwa yɛ nti biribi aka wa na ho fimfim mu na bibia sizi aka wɔ no ni ɛfɛ ne sɛ owu nkwanta no ɔdam na ɔno kora ɛbɔ mpaeɛ sɛ wɔnkɔ hwɛmi ne mobi a ɔno wato no gyapade mfiri abɔkyi na ba bi nyɛma gyapade a ɔnyɛ Ghana wato ne nyinaa kɔsi tie ne ho ntɔ no soro kunu yɛ fo nyame ayɛ adom bɛduru me hɔ amka kyerɛ wo yareɛ wei ha ne firi se ne firi me deɛ ɛyɛ me dɛ sɛ woba me menka nkyerɛ wo sɛ yareɛ no asɛm asi na ɛyɛ but yɛduro no ka bakoro no ankasa bɛpie saa obi pia kasa abie no akasa deɛ meyɛ nie na sɛ nea wɔfiri fie bana ne deɛ honhom na taakyi no nso de honhom taakyi saa okay na ayaresa ayɛ de ayɛ ntam obi a wɔse me naase twetwe me me naase ahoho no mede me nsa ti me naaso a na me na ayɛ dɛn aka akom na atom ayɛ dufu ana obi wɔ sɛ ɔse me sisi ne nyinaa no ɛbɔ sanka yɛ no sokoka yɛ no okay obi wɔ hɔ a ne nan wei ɛtumi yɛ titiritii ɔno wɔ abɛtam nan no kɔ onim sɛ obi bisam sɛ me nan ɛwɔ yimfa mpa boa tumi wɔ koro ɔhunu ɔmo na sɔre ano de ne apempem hɔ kakra ɛbɔ nkaeɛ sɛ sɔre ne pɛ duro ɛyɛ mosi yɛmhwɛ ne sɛ obi yale stroke ne nanteɛ mu ɔdene abusua nso ne kaa bebrebe no yɛtumi yɛnhyehyɛ moma ne duro na mo ama kɔ hɔ akɔhwɛ no anaasɛ kyerɛ ɔmo nyinaa bɔ akakye mepɛ sɛ wobɛba no sɛ nipa ne ntimi sɔre a monyi nipa baako no mmra na ɔnka nsɛ asɛm asi mo de mo n'atadeɛ hyɛ no mo na momfa mmra na momfa ne di nka wo na mo mmra mɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ seesiesie na ɛyɛ aduru a wɔ sɛ mede ma na wode ama no saa na wotɔ aba kama nipa ne yale wɔ fie ne yɛntumi mpagya no a yɛmfa n'atade yɛmfa ne di nka ho ɛbɛduru yɛ a wobɛhu sɛ yareɛ wɔ afiri wow ɔhu sɛ yɛka sunsum mu asɛm a sɛbisɛbi yɛnkɔ obi aduonim di duonim sɛ yɛmfa wentoa yɛmɔ sɛ wokora deɛ nipa a wɔani hunu a ɔmba bi w'ani kɔsua no akoduru na ne sua gyinagyina sɛ ɔma wɔani no wohwɛ ɔmani ayɛ na saa ne teɛ nti wodeɛ nkɔfoɔ de machine scan no wode w'ani wow na yɛnhu baabi a yare no na ayɛ na de ɛden ɛna mepɛ sɛ ba masoyɛ deɛ ɛden no wɔde anante abrɛ sika no sa sika wo nso asɛm ayɛ dene nti wobɛduru no maka kyerɛ sɛ yareɛ no ɛnie yɛmpa nkwae no ahotɔ nyɛ dɛ ɛmmra na nanteɛ bebree no ɛso ayɛ hyehyɛeɛ kakraa bi ama no ɔdii so ana ne ho atɔ wow ɛnyɛ afei na wɔkɔ akɔne nam baabi na ɛna yɛbɛma wɔduru deɛ hyɛ tokuru no ma nkasa no wonyiyi abɛdɛ na aduru atumi ayɛ dɛ atimi no so ɛnti no bra yɛhɔ de yɛmaka kyerɛ sɛ ɛhaba duru de ano den yɛwɔ haba yi bi wɔ ha tumi bi wura aseɛ ɔbɛhye ɔno ankasa wɔpa kyɛw sɛ mfa me mfiri hɔ saa haba ne yɛde yɛsuo kɔ adwuma okay tumi bi abɔ wura mu sɛ ɛbɛsɛ wo nipadua no ɛbɛku afiri asase so sɛ nyɛ wura mu sɛ kim ankasa bɛhu sɛ biribi ayɛ dɛn agorɔ bɔde no mu enti mesrɛw ɛnhwɛ sɛ meanante bebrɛabrɛ agya mmɔ sɛ obia nim dwuma deɛ wɔdi no wɔ n'asoɛyɛ
Ajamozi enkomona you be de open number no answer obi titrotrum wo yesi dimpatom am titrotrum ni mutete taxi mu afa Uber no amusie no ajamozi ayale hwe no ye fantastic wodi nani hu na de yakọ akiri ntudu yade yakọ nche nsuru so obi na ye me na mkasati obi na ye sei odi ni nyina wa mistake na wie onam honhom kwa so de ndudu be ka ho na ye gya yade no kwan number ni 0244 693 185 0244 693 185 0244 693 185 ebiem osanso 0598 13 78 48 0598 13 78 48 ufana freja musi onu abeje oso na wama akwankyere akire na kwan no waba na ayalesa ayo chefa eje musi ye ko bi ti se gonoria ene ne capsules mu se gonoria yare bi a ya fa ne tra so ade bi ya fonya esa manfo warye esa manfo even say anantiem yasi anokura se wo so na se wo yere nyim na ne de da akra be so enne man kura bi wa ba na oni nsa wa na ni ya chi akula bi wo kura no bo na problem bi aba no mo de mo te kwan wo se ade ne na de ba obo se akula no be ba na ni nyina asesa ayes ade ne ba se wo so misro wo so no pe mo du na no bra bi kura de wo so no wo se ne hutini ye ne hene sa na mjenza kwa dia musi wo obi kura na mo bo no oda bibi anye no oda ni abura wo ye na dwuma no oda untimi ni sa ni pan entra them 5 minutes so oba ni kun so moto so mudi nkom oba e wono so no otina akonya ma no oda eti wo hwa aware be yi mfa odonim be ma na be ka se bi kura wo pie kura wakọ ye bibi enso na nti sa ededa no okay esa ma wani nye na ho dabi ya wo so ma rescue hwe be ma sa de no so misra ontimi no oba kura be ma nda oba nda na won ti se mati debi mati fi dabi wakọ wo bi kura de won ko kana ne ho astati je mabo se mo na di kan di bibia and SS terms obi wo wa me no kan se me ni oba na tena so many years me ntimi wo yes ade no mo na be dispense ni na frum na be de akogina ni sisi de bia wo no complain sisi na urade mfa so mo ani wu ade ne ko so tumi kan be di mo enko me makati se maduro nya se wo ba beji anom nya se sa beji no kumunwa no no way free utadua so gina mu yi kama enyo zina yi ni so ye ko almighty Africa ke bia nim sa druwi dwuma edie eboa memma no bemma wo se wo die di eswa so mu dia dance etwe aba woroba obi wo so wo se wo ye adwasisi na wo ye mere wo ye ba ku ji se dan wo twe bosome wo di bia wo ye also unsabe kansa Almighty Africa okay na o tafra ma de na wora ba woro na ma o tibie no so aye den na efia aye den aye de se se obema bi wo ha efia kro ba ko kama oyi die mu du so ni die no ndimi ba de nsuo nko ya ma ahum ni ye enti se wo mo de na munya sa Almighty Africa bia na tinya bo ma fia aye den okay aye de na no yi grade de o mo se nkofo asabe honhom bi ti o mo so aye o mo so samana ne o mo yi sa eni okay ebo bi honhom to spiritual marriage o se de bema be pemia nim de meye no wajame me da na ma so da no bi ni ma beda obi na ba mi no ma beda spiritual marriage da yen on se sa ne man esi sikant na me nsem sikant ye na adu se banana asaye basa obi a show boss e be ye madwuma ma no wo de wonni wo ko no obi ti adwuma no so ye what charge kama wo okra na nka wo fom azu ba buza ni pa no so me gi se ye yes ade ne koso okay oton ade ye nto obo so obi so osima pesca to onu kwa so na te dem o so ko ni aska so okay onu kwa anya ska ya afi ba ko huni ode be ye but to ade hunu sa obeko fi no obusa no say na ade o meto ye dan iso de to man kola di mo bro na ba ku isu we e fe ni se we e bua ma e fe ni se oba o sa fa bro okay fa bro de o si okutwa ani e ma ni hia bi o di begu nsu sha na koko keke obo se obi wa ni menses no kwemba 1 year ni 2 years obi dimi fo be ka say obi di about 5 years ni
Okay. Unuma no say you osia be kachire. Na pie. Osia kwan yare obi wo ha osia kwan ewo edane na hodi ano. Okay. Oni be ma ne dai na nsu na besene. Ebe na timi adane ba. Obomodi anya bia no na ayi bibia ye de. Wow. Na aboa ama bibia aye kama. Doctor, any missing number no so bi oni ye kuromfo ni nkomo na ye fancy number no 0244 693 185 0244 693 185 and yes our for 0598 137 848 0598 137 848 ejamusi eno no Wofa number na ofra na yale hwe ne expresso obe wa mani ma akototi dia ma ejamusi yekurum musifo ni die ngom na Musa begana ka yela fo bezun wanwa pam ti muso menga mami yela fo ti fo tunje tabe tunaje afo yela gum ni ndam fo fa wa pam ti muso menga fo fure yele fo rida yele na jinti ne babela fo ye ni bimbeti metil zak beda yet fo na chinza bi ba fo yo nzimbo do na ko fo no ra metil yele bom jun wa pam ti muso menga parce que moi la liati ti mu bia minu anu mikrumfo emudutu midika na nemu amunu ya ba ko bo ade de duro na cheme me bo adwuma denden ndi suro kunati ti wo edi brama kache na awurade mfa me so ensa ya de me simple titi na ja musinye kwana so na me na abodi nsema ma me doctor abodi nsema ma me why ade so anti machi na gonorrhea asem na meka bi kakra unje ne kuku kwa boncha won kan wo yire kwa boncha kan na gonorrhea nso nyanya na keka etimi si ni papa duwe kwa menya kwa na nka wo na woto a enya ye ukra audio to de num dudu e bi asola no na nom kakra enyi fru na mo simple ko kunya zo aka ne ye ba doctor nyame nshira o se da ne da nyina oni ye e ba be di ahyiamu na ne ma kotote fa doctor number na egusu da fidi nsi na frɛ ne kokoji ayale hwɛ na doctor Mosi ana eja Mosi de otine nkan so ayale sa na aben wo bo adwuma papa we na ni mu nyam tenten gram bi na obo adwuma anka sa aje okay Dr. Mosi obo adwuma gidi oya dan ya Dr. Mosi obo adwuma wona kachewa ekona ne nkodi ahyiamu na niema enkotote emfama owe accident ya esiye ene ne omu ye na hwese de treat wo kra wa abrochira kwaku wa wosemba mamencha odifo Japan bibia wo bia nanse na no do bat nimse papa bibia wo bia no ne Dr. Yoko this week here ya behiam ana mehwe na ma ho bebe kwaku asamwe no ya de bia kola we asem sense ba na se ya kan wasamana mani atete ne so because you the way sabe ye ni bidie enso ye ne ma asetra sitie makasa asemwe se Ghana hanom badika kase no ma bi ho a futu se mese dwena ho e wo no ma bi Ghana wonka ho Ghana eye kuro bi a obi timi gina wo kase eye asumdue man eye mo betima kanisa eye asumdue man because ntokwa bi ansi Ghana basade mo mi enhye ya dwene mu se ntokwa bi ansi Ghana nti na wa ko me kasa asem wo etwa so ko fie bi na sankan ma me enugu a do po wo no ya na ne hunye hu na mo do ye din no Ghana ye din na so ye wu ya kan no ma ese wo Ghana pa ya police fo ni binom lawyers ni binom ena ma Ghana e ho nto yen maka cho se du me binom tete no na okokoto a na ya busa wo se wa wo betima kasa wo se ai na judge tiadwam wo se kasa na sabi wo fam wa ba enti untimi ntwimfa so because asem ni mu ene ye hwede abu abem ye de abu afo enei de ne yehu udu koto na abusa se mpacho wo lawyer unu lawyer na aka chese kopa lawyer na mpacho lawyer fa ne kwa enti ene ekuye no agade yehu ye behu abo ya sem na ye kan ye hwe ahom tesem mehwe ba ko bi abo a ye fa ne kraman na wo kan yana yanka sese be kama won fa nemom kama ne binom no ehun no mo ye na yana ya adwen ho sa wonim woni ni wura na tie na wo ba betuka na ne ba akoda ka ase
na baby okoda ne nso ye baby atai ne fa ena ni wura ne nso nim obetraka ni matutu ena aboa ne maame no enwu sese obetraka no tu ayeka obetwa fa ne ba ne so onso nia no tide na so ye action to ko ni wura ne ho a ne wo dwidwi ne sei na ni wura ne nte na se because obetuka no otuka no so obefa ne ba ne so tide science wo je ode na no je kaki no no ko wura ka na se owura ka na se ape ena ni wura no ekotu sei okotu no hu se baby aboa ne dan se nu ntina kama ne maame yesa hwe ase so hu edu me bia ya ne ye kasa ase ma obi janchanya wonte ase na emfa hu ndi gogwe ne me ya adwene sa ablofo krama ne bi nim nyansa oh bebre na ye ka ase bi me read documentary bi dabo ne madoso pa wo twam no ekwan mu tise Accra road omu giran ma boa ne twam wie enne Ghana ha krachini abota abo degree encourage zebra crossing mu wa nyina man kwa na ntwamu da o ma ba ne yakosui won wade a achi ya wo hwe na hwe de de toto hwini program ye akura kitikite wonim hwe na wonim ade ya na ye me ye wo wiase nsa akura yi enti ne mind no ebe wo badwen se na me kura mba wiase be de man tra me ba bi hwe akura wo bo de na nim yenu nanam na kwa kudie wo mu ni sa asem akura ya asem yi ya ye ni abere hu yi ani o mu ya nwiafo ye ntafo o ba ko hu ka no wa hwe ya ebe fatu yi takura no mu mere ya kwa hospital o mu se ebe gine 800 million 8000 ana akọ court no ade ye damage na ehu na judge be hu no ya mfa anko kire judge idi aka na res ti judge na court edwam no wonim CID no sa edi judge na obu asem no wa fa asem no se bia ya ketewa bi ti no wa ne sa be do mra bi wa ko hia CID papa wodi nya ba ko chesa akura no ye ko hospital ne picture no say na damage etiti o bo se PM papa ba ko to special man no Christmas what they are grade them. Now they will bet me. And can you 50 million? I do 50 million. What if you now walk asa nipa bi ntiase we 50 million. Me ka jo say me say do maybe na say me that's what I'm saying me who Ghana na Ghana na shimia me kwaku Ghana bibia ni wa me say be president so benya mu da sesabe MP timi sitoret na ema de 3 na sa so 3 mema de 3 no de abeye ni manifesto say MPC dani e boje so e wa Ghana hwakura we ya trasa burocheti ne kasa burochen nkola government na ho no mfa nkola ni agro na we hwe wa wo ba na say na inti obi aye no na ni pan to try yampia se ko 15 million no betua mu sika 15 million tetisika no na mu pese sa 50 million no wo se sika no na sesa akora yi na wo kofia na wo no ma adi agro masa adu tema Ghana mu ya o ni kasa asem wo sa burochire sika gugu fam nanso ahoto ho e wa kwa bi so ade obede na si na mom me de kwaku de meka ne se anya si de na wo kan adofo se e kase ye hwe no ma bi akwa nani ba ko na aka no ebi ebedrum e be sa betra fidie so aka se ba ko no so aka no wo nanso e be ne dai tesemo me atam ze be fidie so na sese be sese no ana me pe nanso ebedrum be bia ye sere ba yes e je be sere ye moa ne mo ye nko ne mom di onim wodo mo ma ne na ho madafu bi krama de wose enna ho de onim wodo kwaguyanko ya menshira ni onim wodo ye ma ne na ho number ne 0243 585 878 0243 585 yes rado for nyamenshira nyamenshira okan sam 41 no a kasafa do ye ho ene ne awurade be wo so yale da ho mumbo no ono awurade beje ho nyamesire onipa bia wotie ne se wo de wo sande abompa ye ka kire osoro se san kwanhia we o ma bi nto ne wasefo na hwe ade obohunu se awurade ye awurade ye ne sa na moa mini we ka nyameka nyina ye tiawa na mama afrefo na bam me ka kire koto kora asem we ko ye se obi bia wo jiska divo case we ho ohiani ne ho sika diye e wo case we ho so ye magistrate wo ye
we are judge you say we are a friend say yeah the forgot any nuru omo ho we are CID ni ameka chem sa particular case we obi oji hu sikadi o ma no kore anko se de sese wo kono mesre sa amane bi to ne wasefo ho ebi nko no maso obi biara sa asemi waji hu sikadi emfa ho ne ba bia position koduru emfa ho ne bia wa bin wo wi ase tumi bia ne nam wi ase bia hye awrade ase me Kristo bobro hu mesre sa ankwanhia we enka wa umu o makra de enka me yi o mu firim efiri se wo mo no se bi okotre na akwawe ne maku ntu mu a ka motimo kam na mutuna moko asa amane ne ntoma boboa no sa posi ni kro bedi obi case anim se oji bibi di a ubedi obi case anim atwa kwan na the same issue happen na fe ye de akokọ ne aye wo se bi no ahwe ne yete mo ani bibi di awrade nhira mo se mo tu ana mo pata akiri na se maji hu sika dia mesire Kristo mu no me Bible mu no me nyina etoma brabo so mesire nsu atwa ye hu ahia se omukura no me bi no mo ba probo mfa ntoma anim ewo Yesu di mu na wie ni na mehira mo no ambe hu mekatre mane etimi ye aboa also friend at your professional 0551931931 0551931931 0548931931 friend at your professional yanko and cheni fra man so we will buy mejeje home na asem na aba no ye hit bi ni yanko na no koremra 0551931931 0548931931 hello. Hello, Valuma. Yes, I'm a boss. Never show I still make a service any stage. Radin Shah, can watch any uncle. No, Valuma, Rebecca again. That's okay, Niatua Kolawipa, na Ghana, Omamu, Kaya Samaya, now Omquaji 5,000 Ghana, if it said, no one fan to a mammy. Omonfa and Patakola with you, you say, and try you. It said, okay, and no, you have you better. Say, Ubia would be case we are now I did the video, and yes, or so I grab that, and means you are trying to make you the man. You only panel one did the video, and yet, now but there will be a sasha, and I could do support Corona, sir. Well, let's not about the heating and content. Hello. Hello. Hello, who was who? Tentam, hello. Hello, Lumba. Yes, I was. Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. So, more about your fine, Mr. Mr. Now, Canada, who I have kind of crap, I'm managing. I mean, sure. Well, we are young. Hello. Hello. Lumba. Yay. How do you? Yeah, go. Lumba, we found there somewhere there, so you come, you to the income from. So, Pierre Jimus Capa, they say what bright would be at the pan. Namin Casa. Unchira would be a slow on Namimanum. Lemon to be a new stand to the end. Namibasa Colaya. Now, those mission and men to this as a private prayer with the guns to deep. So, what the bread by dear? Samuel Mutia Dusu, Wajibi, Utia Dusu, hello. Samuel City was a quick way, Jimmy. First Calibran, Yan. Why are we? Casa. I'm a part of Maya King. Go to Sonia, get the one with you. Yeah, Marana, 100 insurance and then name. The get me any and Kadaba and any appointed to Kakin insurance you can't come from the piano. You know, money in it, but insurance only into what to cut it away, you get to next. But not that you know, money can come up on it. If you are money, and you also hear insurance is every quack. Who do Gafa across our walk on? Ah, no insurance, one at you. Don't you mean at all? This everybody what you are then a bow BDS, any Panson Quachinia, insurance for no money amount. Hello. Hello. And Tantam, hello. Hello. Opening Pabi Biabo there. You do bad, yes, Martin Chilanko. In fact, your cousin, Grandpa, Okanokre.
Okrepa dioka. Kana okrepa jewa biana oboro kuraye. Ti ni pani siwa minze odo kwa gem na zana ro de ko so no. Ya nfomu abapa siadia. No diabo ne bi kuni pele. Ko school ya babo exam se omso obi ni yam no waje so wiem. Yes, hello. Over good evening. Good evening, sir. No way. Yeah, go. Wofa, and program with the Wofa. No, for me to be able to get for the message of quality piano. She had one of the riders money, but also solid to be another. Amen. Radisha. Yeah, quarter so akai will be a wutie say yanyado ye ne mu akro se na ni 8,000 omoko ye no man artificial one na at least hu na ni ma ye wakono kakra nti ye besere number ne 0 ye na ma se sane da so. Hello. Hello. Yes sir. Wofa Lumba jamin shira wate. Unshira wonzo. Npa so asoma wo kanade ni sing ya meeting ni kekiri. Na Ghana ankasa no ni ye o mai we beto ho ene da bi am kaze nyanya me ne boy e masa ye na ba e ko sa su wa we nya ko bo fa mo nipa na sa mpanyimfo no mo sa hyeche ma akwa we o di temu a o ma hwe nya ko po ni ma akwa we e di ahote be ko wo masa e di ni fa sa judge bi na police ni bi na le ba ye se ya enka sai na ko mo je fi akwa ndi tem e fi ni ba ko sa e ka sa ta number 0243585828. Jenny, mamma, I'm so I'm hiding. Watch them, I can't tell you, I'm a madam. Any breba naba. Hello. Hello. Good evening. Good evening, madam. But you're from Anita. Anita, but you're more than jungle. But you're so free by my. I said, if it's a mark or no, I riding shower and one your case. A radimus Muslim Palo no was for what? Must be Kuman Coatam for so. Number is 0543585878 0543585878. Me patchok bibi ka krebi abese we biano we beba a producer or board man was na hello yes sir. Hello. You are Kazi Kokola. Hello. Hello. Yes, dear. Good evening. Good evening, madam. Macho, me sending this way. Radin Shaw Brawati. Yamisha Negma Pamoy. Na Omamu had it. Lumina was running a couple more thank you for no my husband. So that thing did you. Hey. Amen. Hello. Yes, sir. Boko. You came so kind of hey, Afa midini na midini Kingsley kwa kubuache mi fie di pa no. Kwa kusu ya mna na ya bonsam. Wakuba ya jana nyejina ye ni yankonko ya ni. Hello. Hello. Yes dear. Me do for bahwanu afre yanko. Program na mo ye ni tiana mpesa. Chira wadwene dodo. Wa hu gan ha se. Ye wa ha. Ene ne ye ti ye poku no we nana crack. Ha ne ne sise. Nana crack ewo mankasim. Aha. Ha se ne ne sise. Ye nko yo se. O de me fa ba me o de di nya abotre. Is it guys are program from na do agent ni na tamono. Ana to yanto ho. Adu adian say o mo di abaze police ni na wu. Social media na dey that di na to won so wu. Ye yan ta say
never so be first MSc decimal. But see, when you see a man more, attend the senior, you bring up a four. Yes, I bring in Tipacha Mwati. Hello. Hello. Yeah. Yes, sir. Father. Yeah, cool. Afume. Radia Yadia. Radia, Diana, Memorao. And I never be there, and you have for the tour. No, this year, number out, power, Sampa. Radia, Radia, I can say, Radimo, why? Oh, Mamma Rosso, Kafla. Hello. Yeah, Wofa Lumba. Yay. Pacho, Asem na program no yen na mpesa mecho majinka kwa. Pacho yen tem kura ye twen. Pacho, niya no extra grade pregu sa jini anase womu wa mu yes ajumana. Amen. Pregu womu trim. Okay. Amen. It's alleged. Ye nim se obi GB binti yase. Nya yensu se. Se CID ni na odi ache ni GBB. Se magistrate o GBB. Se judge bia GBB a. Yesra sa no me ne to o mabra boss. O ma anye hwe o mutiri nkwa. O munkunko o monum. And your friend baby ameba. Number is 0243585878. Ya do ye ni biwate. Na 8,000 pe yin ni fra maniam. Me 2,000 me 1,000 of am 8,000 ni na monye na mo fan support ye de mana ye besan so abon de wura mwati na me be chira mo pa nko so hello. Hello. Yes sir. Yeah, that's it. Share who cost our kind of credit money. Yeah, ye ni bilo. Na asema wakato makuma to empire wo boy no. Atompa so akampaye ba ko se wo bo wo freda na nyame nom ka ho. Na wodi boss ampa na chance ye bre wo man wi mo papa. Ante waso yi me kansu atwe ho ahia no adwena ma ho. Amen. En nyame ya gumo a mafano ma no meso mesene bi. No akura no. Osia fem kafra. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Kevin, you ready? Because free was that after the grabber my son and Dinyanda. I was sending 160 mammals away number that you saw. Yamisha, me kwaso abobama tie da so kura 0243 585878 0243 585878 0243 585878 comfort bio ne beba 0243 585878 number ne de pa 0243 585878 number ne de pa erade nshira mo na momfa na bibia enkotote emfa maye ye solepe ye Unique Glory Worship Center kununum nuam Dr. Alex Kwabna Jamfi nyame ni pewe fantastic say papa ne beba betena ye chisi ye sole enyi wa fidie ni mfiri ha birthday kese enkoma me ame wo faase ama na ama bebia wo bia happy birthday teacher ni mesrem paibo pa de ma se twedi ampo ma okunupa bem obeti wasemase no betim de wagina pen papa teacher for de mo wo abotire ntire awurade wonno mo se ni munyam no na awurade abasa ne ento so o ma ne ma nkoto temfa ma bia betie bia no onfa won hye won sana na ama awurade won tire wahye nyame pe dak Saturday the birthday ni manam no adwene ntiase so wo fa kakra metim nso me ye wate awurade nche okumpa abotire birthday girl Lolisha adwa Lolisha Afrikiko nyame pa Saturday ekoso nyame pa etina ye Saturday na ekoso ewa Afrikiko Lolisha adwa birthday boy meba mbebo crash wo abetime nkapa obetime nkapa last call be jina so hello. Hello, Wofa Lumba. We the producer do one for vie.